ایوارا خوش بینرین چارپل مدیا و پیف تیوی ایرو دیسه هم به برنامه که نو لسر روش و بارو داخل روجاوای کردستانه به سه میوان خواه برس و هفکار من عبدالباقی حسینی ام بوارانه ام بگشتی روشا روجاوای کردستانه دوی 2 هفته های داویه دا چه قومیه ام بعثاوی بکن میوان دنگی اشکتی میوانم دکتر کامیران حاج عبدو خیر هاتی سر چوار هاتی هر وها میوان من دم جلال من لا علی بخیر سر چوار هاتی نشد زازا بخیر هاتی نشد جبر کل کردستان قامیش لویا بلکی جانا دنگی وی او که اینترنت پرسکری کی در کون لام هیوید کن که او که کی باش بکاربه بشتریا برنامه بکه اون تف بخیر هاتنه سر چاوا هاتنه پیشیا کم در باز برنامه خو ببن ویدیو کی مهیه و پاشی جید هفکاری مع عبدالباقی حسینی لسر میوان مهنه کی بعثا کار میوان ما بکه و پاشی جی امی در باز مجارب بن اگر ویدیو حاضره ام ویدیو ببینن بله برز عبدالباقی ما مستد لسر بیبیوگرافیا میوان ما اگر بکار بی چند گوتنا بیجی پاشم در بازی مجاری خود بن دنگی تاتن نککو ما مستد دنگی تاتن بله گرمی هاتم مثلا باشه تماشاوان ایجای بارباش بو بناوی چارپل مدیا و پیس تی وی ام خیراتنه بتوا دکن و هر وقت دیجی خیراتنه به هر سی میوان خوی عزیز دکن دکتور کامیران حاج عبدو و ماموستا جلال من علي و هر وقت دیجی ماموستا نشأت زازا درباری کورتجیانا و از کورتی بیجم حوالی من نشأت بلکی ندیا لسر اکرانی آنان بله بله او دقام شو تکلی بمر ببه دەستپێک دەستپێک کورتەجیاناوی بێژم وای ئەو جمەرەیە ئێوار باش کەکنەشەت خەلکێمەی هەرێما جەزیرەیە باژارۆکێ ناوێ تربەسپیە ساڵە 1970 دایک بوویە هەروەکی دیژی دەرباتی تەبگەرە سیاسی کوردی بوویە ژمێژ بێش 1990 ئیرۆ ئەندامێ مەکتەبە سیاسی یا پارتی دیموکراتی کوردستانی لسووریا خوندنا بجنه 5 زاروکێوی هەنن هەروەکی دژی جنسیا سووری و یا ئەلمانیژی پێرەیە خوندنا خۆیا لیسە ئانجی بە کەلۆری ئەمجێت بێژن تەوا کریێ پاشتە لە ئەلمانیا خوندنا زانستیên سیاسی لە زانینگەها کۆلن لە ئەلمانیا خوندیە لێ تەوانە کریە ئیرۆ gelek زمانە زانین دەگەل زمانی کوردی زمانی عەربی و ئەلمانی زانە هەر bi Kurtî derbarî mamoste Neşet Zaza bû. Derbarî Doktor Kamiran Hac Abdo ew ji xelkê me yê Efrînê ye, Efrîna Birîndar. Sala 1966 dayîk bûye. Xwendina xwe ya pişîşkî li Almanya qedandiye. Ew textorê an jî nexweşiyên hundirî ne, nexweşiyên xwînê ye û yê penceşêrê ye.
سال 2000 هاتی آلمانیا بجه بویه وک مروکی پنابر دەستپێکاوی کاری سیاسی دیش 1980 دەبوو تبلی تەبگەرە سیاسی کوردی لە سووریا بوو هەروەکی دیژی پرێ ساڵا گەلێک ساڵان ببوو سەرکردیە پارتیا یەکیتیە دیموکراتی کوردی سووریا کار دەکرد و ساڵ 2015 حتا 2018 ئەو بوو سکرتێرێ پارتیا یەکیتی دیموکراتی کورد لە سووریا لێ پشتی داگیرکردنا عفرین 2018 و هەلوەستا ئەنە کەسێ ئەنجومەن نیشتیمانی کوردی و هەلوەستا ئیتیلافێ یعنی کوالیشونا ئۆپۆزیسیۆنا سووری وی خۆش ناو کاری سیاسی ڤەکشاند و دەبژ پارتی قەریا و دەبژ ئەنە کەسێژی قەریا دەبژ ئەنجومەنێژی قەریا لێ بەلێ حەتای ڕۆژی مرۆڤێکی چالاکوانە کارێ خۆی سیاسی بەردەوام بکە وەک کەسێکی سەربخوا هەروەکی دیژی نویسکارێکی هێژایە چار پەرتوکە نوێی چاپکری هەنێ دووارێ ڕێزمان هەلبەست وەکی دیژی لێکۆڵینێت دەمەکێ مابوو مامۆستای زمانی کوردی لە زانینگەها بۆنێ لە ئەڵمانیا گەلە گۆتاری زمانی کوردی و عەرەبی هاتن نویساندن و باوێ ئەوژی بژینە و باوێ کەچەکەیە ئەس باوەرم بە کورتە ژیانەتە دکتۆر کامیران مگوت لێ داوی مامۆستای هێژا جەلال من لە عەلی ئەوژ دۆستکیمەی عەزیزێ و چالاکوانێکی خورد سیاسی سەربخۆیە ئەوجی خەلکەمەی عفرینێ ساڵ 1956 دایک بووە لە عفرینێ خوێندنا خۆیان لیسە ئانجی بەکەلۆریا ساڵ 1970 قەداندیە ئەوژی بژنە پێنجزارۆکی هەنن ئەندامی پارتیا چەپ یا دیموکراتی کورد لە سووریا بوو ژمێژ دەماگۆ دەست پێ کرد پاشرە ئەو پارتی بوو ناوێ هەفگرتنا گەل لە ورجی دەمەکێ باش کار کرد کۆنگەرە خۆیان شەشادێ بۆ ئەندامێ بیرۆە ناوچەیی و پاشژی بوو ئەندامێ بیرۆیە سیاسی وەکی دیژی جارێکی ببوو ئەندامێ کۆمیتا بلندیا هەفبەندیە دیموکراتی کوردی لە سووریا و جارێکی ببوو چاودێری هەلبژارتنên پەرلەمانە کوردستان و جارە یەکەمین di sala 1992 ببوو چاودێر دەستی کارێ پارتیتی کرد ji sala 2000 لێبەرێوە گۆمەگوت حتا ئیرۆ ڕۆژی مرۆڤەکی چالاکوانە و سەربخۆیە ji sala 2015 لە ئەڵمانیا دژی وەک مرۆڤەکی پەنابەری کوردی سووری ئانجی کوردی ڕۆژاوە باوەرم گەلی جامێرە کورتی کورتەژیانە و هەرسیکانی زمان زێویدارم خەلک لەمە تەماشا دەکەن وەژی باش ناز دەکەن و مرۆڤن هەمین هەفدارن و ئەم شەوێکی خۆش لەگەل کەک میرزا برێدە ببن و ئەم کاربن سوودەیەکی بدن ملەتی خۆ فەرموو کەک میرزا بەێ بۆ میوانێ خۆت بێژن هەرسێژی سەرسەرا سەرچاوە هاتن ئەگەر شتێکی کێماسی مابەک و مامۆستا ئەلباقی نەگوت بێ hûn dikarin temam bikin eger ne em ê derbasê bernama xwe bibin wa diyare tiştekî kêmasî nemaye mamoste Elbaqî mala te ava temam kiriye belê ji ber ku du mêvanê min Efrînî ne ez dixwazim pêşî ji wan dest pê bikim mijara me ewilê jî Efrîn û Cindirês berî Newrozê û piştê Newrozê hinekî behsa wan bikin û paş em ê pirsê xwe li wê zêde bikin ema pêşî pirsa min ê ewil ji Doktor Kamiran Haç Abdo ye Efrîn berê Newrozê em bêjin du hefte ya jî berê Newrozê rewşa Efrîn em dizanin ku Efrîn birîndar e wek mamoste jî got bi rastî eva 5 salê wî temam bû ku li bin zordariyekî bêhempayer ji aliyê dewleta Tirkiye ve û her wiha milîsên wê derê ku rojane xelqê dikujin û dikutin û talan dikin û deşt û zevî û tiştên yani tiştekî ku di nav ewkê Kurdî da be nehêştine û nahêlin jî lê ev du hefteyê hay dawiyê bi taybet zordariyekî bi awakî din heye ji ber ku dema Newrozê bû û piştê erdhejê ku bêjin alîkariya dezgah xêrxwaziya Barzanî ku çû wê hestê millet ku kurdayetî bilind bû
او که کیجی کتا ناو ملیسین دولت ترکیه پشکریه واند که تعدایی جوی پیدا زیده تر بو و نوروز جیش خواهم دزانن که لجندریسی که آویت نسر مالکی چرکسی وان کشتن و جنوسیته دوی جنابتا البت آگاهداری جمع زیده تره بلکی لوی متخوازن جنابتا بپرسن تو چاد کاری شیروه بکی روشا پیشیا نوروزه و پشت نوروزه بله براستی عفرین بی 5 سالن بخواشی کتیب و گوره یعنی جبر داگرکری ترک و سیاست و یا تنکرنا ملت کرد و کردستان بگشتی یعنی 5 سالن دایی خاک و تشتکی ناوی خاک کرد لحرم نهر الحرم عفرین چه زمان با کلتور با دیروک با عدنگاری با خیستین کردواری لکت همون حمود خواست تک ببا یعنی عفرین بخواشی کتیب و تربیجی لی شباب 20 آزار دا پشتی شهید کرنا و 4 شهیدنا یعنی کرگه ها هستو لوما جی خلقه ما وک حرتن به میرانی تاوی همو دیواره ترسه تاوی همو ظلم و ستم و ترورا هی سره خواه وک میرا هل دا وک شراس رابو سر پیا و گو دوی داگرکری بداوی وره دوی اف ملیسین ناندوز ین دولتا ترکی ین کبسر ائتلاف دا ناوی خواه کرنه ارتشان اجتماعی لی او بخواه زاروک و نوین داعش و نصرانه به ناوین جرجر اف پنسان لعفین توانا دکن و توانا داوی شباب 20 آزاره بو لوما خلقه ما رابو و دنگه خواه بلند کرد براستی جی تشته کل جندریسی پشتی شهید کرنا و 4 شهیدانا هاتی کرن یعنی عفرین به جارکی گوارد 5 سال خلقه عفرین بیدنگ ما بو نکوش برکو ندخواستن که لستمک او قاس مزن هبو لپشتی عد حجه و خلقه هر تشتک وندا کرد یعنی ایدی وقت مرا پید حسه خلقه گو تشتکی ایدی امجه بترسن تنایا چد ببلاو با و دنگی خور را کرن براستی دروشن و هادا کسی که وی خواه پیشاندانا چه کرنه و کسی که دنگی خواه دجی داگر کری و دجی ائتلاف و چتای نوی ین تروریست دنگی خواه بلند کنه افنا بخواه براستی اف پیشمرگنه و اف شیری کردستانه و ایکو امسری خواه پی بلند بکن افن و ایکو روژا آزادی جی جمعه بینه او کسن دوی ام پشگریا وان کس نابکن تشتی از خوازم بیجم عفرین تجاری یعنی روشا عفرین پشتی 20 هیوه و ناگره بری 20 هیوه همو هزین دولتا ترکیه به همو ملیسین خواه تروریست و باوریه من نکنه به خلقی عفرین جاگدن لال و بکه و نهیل بعد دنگی خواه بلد بکه خلقی ای خواه گود و جدوه همو بشندنی کردستانی جی و نمازه تفگر سیاسی روژاوای کردستانه چه قاس به درنگی بجی پشتی 5 سالا بجی دوی آلیکاری و پشگیریا و خلقه بکه ایک و وک شیرا را بیا سر پیاج مافی خواه و الازادی خواه خودی درکتی ام بحوجی هلوستک سیاسی نه جه تفگر سیاسی و ام بحوجی پشگیری نه جه برای خواهد بشه دنی کردستانه بله گلکی سپاس از پرسا خواهد دنج برز جلال من لعلی بکم پشت نوروزه خلق جندریسه و عفرینه و هر وقت در دورین بیجه سیاسی و داره لهمبر برانبر وان ملیسا به چه آوای خود پارزن و چه دکن و داخوازه وانش در و چیه؟ گورا باش به دماغ خوش به طبی پشتی شبا نوروزه او چه بیه ملت ما عفرین کاری تقریبا آجندریسه جی همو ملت جدابر و جگنده و جنوار و هاتن کارین دنگی خو بیا کرانا و ایشه خو سر ایشه در دوگله خو و ایشه خو بیزن یعنی تشتی عفرین تیدا او پیسانن وقت دکتر کرم کری او پیسانن تیدا بتایبت یعنی به کسی آنی کاری بگه به دنگی بباره بیستن به
درد کلی خاطر ده شبا نوروز دا کاری اف ملت ما دعفرین دا دنگی خواب بلند بکرا و خستاکت خواب بخواستنا خستاکی خواب آ دست پیک و آ داویه در کتنه او لشگرد ناندوز و او قوات داگر کرد تابی عفرین هم گشت گذارن اف 5 ساله بید در باز بینستن داگر کردینگنش قبلا دولت ترکیه اف خواستکی و دست پیکی اف بی آد دوا او عفرین قاربن دبن وکیل بوصا حمایه دولی به آساسیا او اداره و تف دست ملتی به و در کتنی وکیل به او چتاین دعفرین دا بن ناوی فصائل الجيش الوطني السوري طبي تف چتنا و ناندوزنا و دمن وكيد به سرسيا دولت ترك کاری خاطر و دزی خاطر و زور ظلمتی دکن و تشتی عفرین چه گرید تابی سرهلدانکی نه هندک بی کاری ملت ما تابی در بای عفرینه چون هندر ولاد به چل در بابه به تأثیرک لی بکرا و الأوروبا جي والكردستان جي والأمريكا جي والحد ذلك دنجي خاملات بانكر بوكيل بهم ملتي ما وعفرين رب بله گلک سپاس از بچم با برز نشد زازا لقامیش لویه جقامیش لو بينا عفرين و بينا جندرسي تشواتي يعني خلق لقامیش لي چد بيجن و تخوازن چه هلوستا بگرن چواشي رو وتكن دنگنا چیه؟ كاكنشات دنگناته دەستپێک دەسڵاو ڕێز بوو داوحمی تەماشاوانەدا هەروەها دەیگران بووها دەنگتێ بله انا تمام بله دەنگتێ بله فرمو بەلێ دەنگتێ بله فرمو دەنگ هەیە هيا دەستپێکی دەسڵاو ڕێز بۆوە و حەمی میێوانی گوهدارەوە گوتی بێ پەی تیوی و هەروەها و گوتی سلاوین گەرم بۆ میێوانێتە ئێگو ئیرۆ ڕۆژ بمەرە ئامادەنە هەروەها سلاوین گەرم بۆ خەلکێمەی عەفرینێ و تایبەت کەس و کار و ماڵباتێن شەهیدن عاد هەژێ و هەروەها کەسایەتیان بۆ ئیرۆ ڕۆژ بەری نەورۆزێ ژیانە خۆشدەستانە تەنێوە گوتی ji bo xwestek û daxwazê xwe ya jî gotî pêşindana we ji bo avê Newrozî. Bêguman xelkê Qamişlo îro roj bi hemî hestê xwe bi xelkê xwe ya Efrînê re ne û belkî wedî jî yanî û pêşindana goberî di roja jî û her wiha pêşindan berdewam in ser vê mesela henekê. Lê ez dibêjim û gotî ew pêşindanê henekê bêguman wê têrê nekin divê karekî baş berfereh bibe heta em dikaribin xelkê xwe ya Efrînê الكل خويا عارفين خدي بالك از تبدي بقى هبالا نابم تشخيص انه تاني ايروج ابرا قدنا وعارفين رودايا جبيستي مهي دسبرتي از برواجي بيجم هاگر هنك يمشون دباگرنج ششي مع الدوا وفيقو او عاد هاشي بو هاشي ويرا دزگين خيخوازي بارزاني بشوايا كي برفره راستی دکاری بود خلقی می حکمی خودی در کبه هروها انجمن اجتماعی کرد و کاری کار و پشتوانج و خلقی هانا کرد از بجم دوی چخی هانا که در پشتی هشت مهاد دوا تحول کی سیاسی سر عرضه چی بو بواجی خلقی می عفرینه او هسته وای نتوی حاجتی گو خلقی کی گل و خودی در کبه داد کاربن او جل دو صفا خودی در کبن لسرویجی ادبجم اوای نگره دایبو سرهلدانه کی به هل سرهلدان ور بری ملت کرد تجاره سرینا طوان دی قنه چمان دی دجمن ملت کرد را سری تم هل دایبو تم جیل بر خدای و بردوزا خدای گو خوسته کو د خواز ملت خو جیب کی
لي توشي قالك أستانجيات هات لسرويجي بحاجتي براستيجي أم دكارن بيناك ببيجن رابطرينك وبرخدانك وبوبي ملتي هناك البرخدا بحاجتي وبري بشتي بين صالاج ظلم وزورية بشتي بين صالاج تعبايا بو يروش خلقي متي بدرباس بو بحاجتي قناغك بو ياجي بنجهك بو خلقك لي خدي دركبه دا أوجي تكاربه اللي هستي خول قصتك خول دا خازي خدي دركبه سرويجي خلقي عفريني لبرخدان أو برخدانية هناك برچعبه وقوتي جه هر کسی که دیاره لی از دبیجم اویا گردایی هنگاون سیاسی و او گاوی هانا که تفکر سیاسی اجی تبلیغ کامیران دبم دکتور گو تفکر سیاسی پیشیا گلک تحولات او تحولات هانا که دبی برچال بستنه دبی دکار به خلق خوفی در کبل هر جهه کیدا او دکار به پرساوی ملت هانا که جی خواستک و دافازی بی ملت هانا که بلوی اشکنجا هانا که تجهیز جهلا و هزن تندرا و چاوا دکار به واهزه هانا که نوا عفرینی بکشینی چاوا دکار به واهزه هانا که اف کسایتین گو ایروش اف کنکوژی هانا که کنا و توشی دادگه ها بکن او دادگه هانا که براسی دادگه نر بر چاو بن چاوا دکار به ایدی هیدی قناق خلق عفرینی جهه کی بوا پیدا کرد بو خلق عفرینی دکار بن بگرن جهه و هر وها گلک تشتی آوا کرنا ریب ببری که گو او ریبری هانا که براستیش خلق عفرینی بریرد بری بویجی ادبیجم اما کی تفکر سیاسی کردی حاجتی و گوتی هنگابن او گابه هانا که جویل سر آستا که ادبیجم خاش وی روی ادبیجم سوال بن امتکارم ببیجم چد بی و چاو بی و چرنگیه بی لی خلق عفرینی برا باش بزن بن گو اوی تنی نتنی لحال خواه گوتی الجعده بن و نتنی خواه گوتی تنوری عفرینی دتنی خواه پیشن دانا کن یا جو گوتی برخدانیا بکن ام ایرو روش همی خلق عفرینی نه بله گلک سپاس از داویه پرسکیج ما مستعل باقی جی بکم ما مستعل باقی هم دزانم دیروکا عفرینه دا یا دیروکا روجاوای کردستانه دا بقاسی کو از دزانم یا جی قاسی کو مبیستید نوروز جارع اولی وک گرسایی و بموزیک و بنظام بجوش لهرما عفرینه دست بکریه یا جی از وسازانم او نوروزا او چاخ و نوروزا هفته کی بره بنابینا وانا مرد تکاره چه مقایسه بکن یعنی نوروزا او روش خلق بجوش درکه دی سال میدانا بو دی سال دولتا کی داگرکر بو کریل دبریا لی خلق کاری بو او چاخ نوروزا خواه بکه و با آوائی کی جوش و موزیک و به هر حمی آوائی لی دوردا نوروزا ای سال که سیرو هفت روز بری بو دیسا خلق رابو بیا که اول چند سال بو که تحسرات آوی دامون که نوروز پیروز کن ای سال دخواه داوی قواتی وی طاقتی دیتن که نوروز پیروز بکن او بیارجی قومی لمرد کره نابرانه چه مقایسه بکن بله گلک سپاس که میرزا سپاس بو هرسی حواله و هرسی برسی بیواجی براسی گلکی دولمند بون بگمانه پشتی داگر کرنا عفرین روشک آوارتها تولی خلقی ما نچار بون خو بپاریزن جواهیزن چکدار لکاری بون دنگی خو بلند بکن لیتشتی جارنا دبیجن مصیبت هنن بلکش خیره مرو عربه او عرض هجا چه بو و درباس کرنا وقفه خیرخوازی برزانی او هستی نتوی جم خلقی می عفرینی بلند کرگلکی بتایبتی دماغو آلا کردستان دیتن دماغو وینیان ملا مصطفى برزانی دیتن خلی دیتن گو پشتوانیک بو واهیه اجبر بیهاوی او هستی نتوی جم و هات هلدان بگو من هستی نتوی جم ملت می گلم پری روجاوی کردستانی گل کی خورتو بتایبتی العفرینی یعنی موضانین منازکن گلک سیاست مداری کبن اج دسپیکا پارتیا کمین گو 1957 دسپیکر گلک خلکن دامزران نوی اج عفرینی بون ديمك او هستي نتوي جمع خرد بو دقلقو مثلا بشتي 2011 12 ريبا بريا خسر شور او جي هستي نتوي برنگك جرنگا هبو لي بلي او مثلا نتوي بلكي هنكي هاتو نبر بتشعف كرن وقود بيجن لي وقو مقود وقفة خير خوازية برزانية وهستك نتوي قلكي جمع خرد كر بيقو من وقتك نشا جيقود يعني اغان بيجن انجمان اجتماعي كردي كرك تجاري يعني خوش هريما عفرين ندانا علي و باورم ناوادنن
بلکی تفگرک هنکی پاسیو دکن نگل کی خورد دکن يعني جواتي خوستن گوکارکی مستر بکن واجی يعني او پشتوانی تایبتی پشتیگو خیر خوازی برزانی هات پشتوانی خلکی خو گر باشتر دیتنگو او کارن خو بچسپینن جیرو پیوه نما او چکدار تنی کاربن دست هلاداریا خو سر خلکی عفرینه بکن بفيرنجي او جگرا وا خورد بو او اگرین او روز پیخستن لی مخابن او کارسات اگوچه بو چار کسی نجمالا پیشمرد بون قربان جوه مسئله ره تشت از بیجم دکتور کامران تشتکی بالکش گود گویرو خلکی ما سری خو هلدان دست بکرن جیانک نو ایرو رو جمع چه تیخوستن جمع وقت تفگرا سیاسی کردی بگلمپری چیج انجمن جان اجتماعی کردی بخابن از دبینم ریبری خسر بدنگه دوی هولیده از نظام شما گرک او حوالی وابسته بده گروال و انا لما تماشا دکن کارن بنویسینن انجمن اجتماعی گرک جولو خورتر به یعنی دوهنا پیر سمینارک شه بو یکی عرب ده اپوزیسیون ده کلاشونا یا اپوزیسیون سوری وی شیرت لأنا کسی دکر لانجمن اجتماعی دکر دگو گرک کاری وج ایرو پیو خورتر به هون دوزك مستر بكن ودوزا درخستنا وات هيزن چكدار جعفريني بكن يعني براستيجي جرك كاركي ايرو درفتك مزنه جي انا كسير جنجمنيره جو كاركي بهستر بكن بخورتر بكن كاربن خو بچسبينن اللي خلكي خو خلي دركبن اجمع چته خوسن خلكن اجدر ولات بله او برسا تشتكو ناد جناب تدعفو مدنجت او كير تشتكو تناد بيجي مجرى ما پشتی ویدایه ام کارن دوی داج باخفن بله باشه بس بكرتي زي قلتني بيجي نو كرفندا يعني ام رفندا كرد عنجي كردستاني ليش دربي ولد قالك ام خلكي خوي عفريني خدي دركبن اجبوغو او يعني بشتي او كتشك هبو سر فيديو كي دركت جو قالك قفال مدكن او جنين و هيزن چكدار دبيج ايرو رو وسريخو هلداي على كردستان هلداي بله او کچ خوشکاوان هر سه او که که هاتبونه کشتن خوشکاوان بو بله بگومان قفلواته کرن گرک ایرو رو ام خودی لوی مالبتی و لحمی خلقی خوی العفرینه خودی درکبن داکو تعدل وانه کرن داکو او هیزن چکدار نکاربن نیزیکی ملتی مد بله بله برز دکتر تشتکی دویواری داکو کم تدیتیه یجید خوازی تشتکی بیجی هیا اگر نامه در باز مجاره خوی دنی ببن ادودیا از بکرتی دخوازم بیجم ادبین بلکی ما بسته هر دو رزداران نوها بو ترسم وها بفهم کرن کو یعنی دزگاه برزان یا خیرخوازی هات عفرین هستید نتوی مرا چه بون هستید نتوی بره خلک عفرین را بو به هاتنا دزگاه خیرخوازی هنکی ج عفرینی را داخیا کرن کو هی نبتنینه يعني عفريني كاتب روشة كي وهو 5 سال ونبس بشيدني كردستاني مخابن تفجرات سياسي جي اللي راح عفرينية نسكن يد داخيانية كد كجيه خابقنا لما نهست خود كرن لبالي ريل بيشي ديار كرنا وهسنا بلكي هنكي دوس كرو فاكر ادبين ما بستا حد ما بستاجي بلكي نوها بولش بوك تماشفان لا ما بستا مجي او ايه هوالن دنجي او بوكو هستن نتوي جاركي دن جارکی دن بلند بو اگرنا ام دیروکا عفرین زانن چیه بجبویج مبعث کر مگو نوروز دا 1908 نظام سسیه دا چارا دا سسیه دا عفرین جرعولی لوی بموزیک و بنظام چه هاتا پیروز کرن جبویج مپرسی مگو نوروز او سال و این ها چه او کهدنا بریدال ام وك ما مستعل باقي جي جو هستي نتوي وهستي دناف او كي سياستا روجافاي كردستان دا عفرين شقا سال بيشه بعساوي جيكر ما بس او بو يعني ما بس كو هست جنوبا هشياري او شيكر بله اگر تشتاكي دن تنام دروازي خالا خواه دني ببن اگر كت جلال بخوازي تشتاكي لي زيدا بكي باش بو برای کرم که دنگی گرتیه که دنگی تا گرتیه چما؟ کرم که بله اگه تشتکی کم ما اشتبه یاجی تخوازی تمام که لسر زیده بکی لسر وی مجاری کرم که نه درواز نرام درواز چطور نه درواز گل اکسپاس ام درواز او که خود بن خالا خواهی دیاد بن
خالمه دودیه هلوستا تفگرا سیاسی یا کردی درباره بیارا جندریسیه کی چی گود کی چی کر و دبه جوی پیدا گلو اوا بو برسوا وی بیارا کو قومی آلین سیاسی erke xwe bi temamî tu da leyistin yan na erke xwe bi cî anîn yan na û deng ekot ke herhalde jê mamoste Elbaqî divê dengê te were birîn. Tamam. Bi giştî karîn bersiva wî ew kî bidin ku xelkê me cindirêsê بيجن اري والله va aliyê me siyasî jî anha îro li pişt me ne û vî karî va bi me re dimeşînin. Birêz doktor dikarî behs bikî. بله بری هر تشکی سپاسیا همو کس کی چه کس دبه دزگاه دبه کومله دبه پارتی دبن انجمن دبن کوب چالاکین جمعواری جبو پشگیریا خلقه عفرین و جندریسی دوی چند روزنه داوی دا کرنه مولا همو آوا گاوه اموال سر تفگرا سیاسی که راست اویجی چند چالاکین جمعواری کرن لی جه تفگرک سیاسی نکارن مشت خواستن و کار کی جمعواری ام گش کانن کار جمعواری تفگرا سیاسی حوجی بریارک سیاسی بستینه که لپشت خلقه عفینه و داخواز نوان یه روار راوسته اگر تفگرا سیاسی ایرو دخوازه بریارک پشت گرتنه و خادی لکردایتی و لمافه کردا لرجعوای کردستان درکفه جیه خواه چه نابا لجمعه ملیس نابا یکو کردا حروش دکوژن یعنی چه نابا تفگرا سیاسی و کجرین و چه شهیدنا دیگ دزگه دابن بریارا هری راست و درستگی رو ورستانده تفگرا سیاسی گاوه هم دبین تفگرا سیاسی جی برای مل انجمن نشتیمانی یا کردش برکو از وک کس شاش نراش از ریوابری خاصه رو پارتی کوی وارد کن از بنگه دا تفگره کردی نا حسب بینم وقت تفگره که روش آوای کردستانه لی بانگا ما لویه که که تفگره سیاسی بریاره که سیاسی یعنی پینسان عفریناتی داگر کرن پر درنگ بیا که ام بریاره سیاسی بستینن لی بلا آوس با بلا درنگی با وقت ام کرده بیجن یعنی پینسان در باسمون که باشه بس ایرو بریاره که بستینه چناب انجمن هفت پاره ائتلافه با و ائتلاف جی سیوانا سیاسی آو ملسنین تندرو و ترورن که حروج ملته کرد دکوژن و قردکن و دگرن و دروینن و دردکن یعنی بریارک سیاسی و هاو باوریه من و شقامک مزن لسر دوی عربین شوفینی کفه و شقامک مزن و لروشکه دولتا ترکیه داگر کرده هدونا تفگرا رزگاری خوازه کرد ائتلاف دا و باوری من بهانه که ده هدونا ائتلاف و ارتشا و یا خوده گراوی نشتیمانی هدونا وان لعفرین بهانه که ده دولت داگر کرد یا حتی که جخوا انجمن حتی نها نگوتی ترک دولتا که داگر کرد بکردی و بکردی پشتی 5 سالا بجی بس ام کرگها هستو ورن ام بهفدرا لخاول ملتی خاول ولتی خودی در کفن هزا هری مزن تفگر رزگاری خوازه یا کرد دناو ویداجی انجمن نشتیمانی یا کرد هزا و نج ترکیه و نج ائتلافیه و نج ویچتانه هزا و ملتی و اف خلقه کو ایرو جندریسی بگره حتانی بعندی واره و دیری که رابیا سرپیا هزا و او خلقن کاورن بریاره که سیاسی بستینن کو بلا دخزمت ملت که دا کو انجمن جی وگره هزا خواه یا بری 6-7 سالا یا بری 10 سالا و واتی دا مزراندن وقت نمونه به 100,000 خلق جدیری که دا بگر دقامش لورا در باس بگره سپی کوبانه و حتی شیع و رجب 100,000 خلق در کد گو انجمن نشتیمانی یا کرد و نفتی آمده کن دوی هزا انجمن وگره و گاوه او هزی و نگره حیانی بریاره که راستقین ده برجواندی ها مافه ملت کرد روش آوای کردستان دا بستین او بریاجی ایرو بری سباته خواستن و او جی تک بریاره بیجا دولتا ترک دولتا که داگر کرده و جیه من نمود ائتلاف دا و از نام هفپاره ملیسین تندرو و کجارین کرده یعنی جناب تدویجه بریاره راستقین
که جناب ائتلافی درکوین بزورن ناو ولات لوی کاری خوب کن. بله هزا انجمن نشتیمانیا کد خلقی ویته وگر هم بزا خلقی خوا هزا و نج ائتلافیته باوری من انجمن گلک صدمه و هبون کلاواز کتی یک صدمه هری سرکه کلاواز کتی هبینا و ناو ائتلاف دا و هفپاریا و چتنارا چونکی چت و انجمن اندامه ائتلافه نه چه نابه انجمن یعنی همو تفگرها رزگاری خوازه کد تفگره که علمانیه تفگره که مدنیه یعنی راست پرانی خلقی کرد مسلمان رز و حرمت جه اولیدن را تفگره ما نه تفگره که اولیه که نابد جیه خال جمع هزین اول پرست و اسلامیست و تندروبه تفگره که یعنی بجن و بالا وی نده. بله دکتر تو اوا دخوازاتش انا کسیه و پین سال دخوازامه و بری پین سال بهتری پین سال جبوی بویاری لسر وی بویاری ج پارچن دن کردستان است دزگین سیاسی پارتیون سیاسی هلوست و تراوی تشتیکر یا جی بیان وان یا جی دخواز وان یا جی تفگر وان تراوی تشتیکر برسوا برتکا او بو برتکا بویارا کل جندریس قطیام کل جندریس قومی به باوریا من نه دیس از بیجه مالا و همو کسی و همو دستگاه آواک و به پیوه که جی پشگیریا عفرین و عفرینیا کرنه لی وقت تشتیک و امج بشه دنی کردستان را دکن و مخوینه خواجی دبر بشه دنی کردستان را دایی رجاندن و حتی نی سیاست پارتیه دمجل گور برجواندین بشه دنی کردستان تی نخش کرن لی روژه که جی منادی در وسط که وهادا وقت خواستن هلوست هات رستاندن لی ام سیاست دکن ام نه کندرو بعجانا البازار که دفروشن و دکرن سیاست داد دوی برجواندی وی بشی و برجواندی وی بشی صدی صد هبده نتن تکلین دیپلوماسی ای باشوری کردستان هنه تکلین دیپلوماسی استوبارین وی هنه ای که ملتی خواه برچی بکه چه نابد دجمناتی خواه به ترکیه رو وقت از لروج آوای کردستان بکم او بکن یعنی تش تیگو هارتن لیلو ما ای پر از دی بیجم تفگرا ما یا سیاسی روج آوای کردستانه کو او نخودی بریاره که کو صدی ست کفا برجواندی ملتی کرد لوی بشی کردستانه ام لوماش تفگرا خادکن برای ما ایدن لگور امکان و درفت و شیانه وان ای پشگریا ما بکن لی ام نکن صدی سرجی تشتی ام دخوازن بلاج مرا بکن او دی سیاست دنینه باوریه. بله گلکی سپاس برز جلال ملا علی تو چت بیجی یعنی تفگرا سیاسیا روجاوای کردستان براستی کاری به ارکی خواه برانبر وی بویاری کاری لارکی خواه خواهی در که ارکی خواه بجیبینه دنگی تا گرتیه چی بو؟ بله طبیعی 12 سال ده پشتی سوریه کت وکیل به دست پیک شورش داویه جی شر به ملت سوریه کوچ بر تفکری ما کردی و بتایبت گاوی پشتی او انجمان آتی دمزراندن الداویه 2011 دا حتی 12 سال در روز بینه ده تنگی دوزا کردی دندر سوریه دا به دوزا خارا نبیانی او قلس گلگی کته او جی خاناس نکردی و گلک شاشیتی کردن و در کردن و ایرو پیشتو به فتره پیشتو به 12 سال نادا او دخیلالی ویدا گلک ملتی ما کرد گلک وگیده به ضريبه بتشديد وبشكل كي سلبي وقال يوصل ملات الحالة والعيشة والمستقبل وحرت شيء أبو نرينك عاودة بينما طيبات السر مسألة عفرينة وخاصة بشتي دوغر كرني عفرينة دنگي تفقروا ما كردي دي سازم بهم وانجمان مفروض
وەک دکتۆرژی گوتیە گەرەکە بەهورە وێ باشتر و هەلوەستێکی گەلکی پێش گور خۆستەکە عفرینێ و گور دووزا عفرینێ یعنی گاوی حتی ئێڕووی ئیرۆ ئەف ئەنجومان ئەو ئەف ئەنجومان گاوی نکارێ بێژێ نەنزانێ نکارێ بێژێ ئەنا عفرین داگەرکەرە هەر گوتنە دەبێژێ هەر تشتی دەبێژێ شخەنجی داگەرکەرەیە ئەوە یەک ئا دووە دە پشتی کۆمپۆژیا جندرێسێدا ما يعني نرني منها يعني تشتي من ديتية انه انجمان خاص وكيد به منسوبة خطابي هنكي بلند بكي بس دباري مدى هنكي يعني خوش بير بو راضي كرنا ائتلافي جي قلتنا نكرن بس خاصة هنك هاو كومكوجيا ونتاجه هنكي وكيد به هيدي بكن و سوز و پیمان و حجار چیده بدن به ملتی انو هم وارانو دوزه وارانو حتی مضبوطه تشتی حریمه صدمه به مسائل نوی دوگر کرده بحثی دوگر کردی نکردن لهو کمکوژی دنده جندری سر چی بیه قلس کرن دوگی دبه ده ایطاری که ده انو اف جريمات جنائية وطبيعية وكائتلاف الجنوب ليكري انه مسألة بهفتشونية يعني لا تشتكيها سدامي اساسي لانه عنصريات د بروجا فيتش حتى هاي ودولة التركية سدامو اساسي لانه نهلا من التي موكل ندر عارفين دبي وخاصة بشتي سدامو اساسي في مسألة كيشي بحثي او گوارتنه دیموغرافی و سکانی ایرو تقریبا 120 او 25 هندر عفرین دومانو و سر بیوه اد غریب بنو مصاطی يعني قالك وكيل بنرينك نقديا يعني بمسألة نرن وقاربه يعني قول دوزا عفريني وبيسم بقوي خبيستن عفرين شد خوازه وجندرس شد خوازه وچه گرك بله ام تفت زانك وعفرين وجندرس شد خوازه ل ام شدكن ام لوي بنيرن از بچم با برز نشد زازا کو بخواجي اندام انجمنه ام جيب برسن کو بجم بنيره روشنبير و سياست مدارن ما كاري انجمنه دوجه تیر ناکد و انجمن کاری خوب که و خنج ویج از خوازم جناب تا پرسم او جی کتنال لقامش لو بیجن جدر و انا کسی دنیا پارتی و ریخستنین دنجی هنه هلوستی وان چاد وین جناب تا کلوه دوه هرم دای هلوستی وان چیه اوانا چت کن خوازن چت کن یا جی خوازن تشتاکی بکن یا نه بله بيكمان قالك تشتخاطن از حست كمل سروايا كبيك بسكن ضابي مسلانا كهنك يشخل كخبر عم باش زلال بكن يك جي دبيجي ما مستد داويدا قوت انجومان حتى نها نكاري ببيجي ويا أغايا داقر كارا بده هافديتنا وقوتي منسل تلفزيوني كريا وبده جاراجي ماقوتيا عفرين هاتيا داقر كارن وداقيانيا يكميج انجومانا نشتيماني كرد بشتي درباسبونا هزي تركي دوی منطقه ده بوا هزا خود بینه نتاوی یا جی نشتیمانی بچناوی الخود که او هزن تندراو مدوی چاقی ده جیوه که انجمانا کردی یکمین داقیانی دا دیار کرن ما گوتیه عفرین هاتیه داگر کرن و اوی او گوتنا هانا که ابدن ضحد دکیگو او گوتن نراستا انجمان تمیجی دا یخویا کرن لی اما هر مناسبه که ده تانی عفرین داگر کربوا از بجم اوه نفیده دیش غیری و گوتی بلکی اصلانگی اگلکا چه بکی دو از جبوه مسئله دیسه تکس بکم دو وسائق انجمنا نشتیمانی کرد وگره ایداوی پشتی کنگره خوی داوی جدار قستیه وسیقه وین سیاسی ده دیش جده هاتیه و تعریف بوا گوتی عفرین هاتیه ده اگر کرن و عفرین و گوتی بوکی منطقه محتلته ناس کرن وکی عرب جانب بجن یعنی ده برکی گو هاتیه ده اگر کرن
السرويجي استكست كم دي سجارة كدي انجماني ورده تكس كريا جو عفرين آنها وقوتي داقر كريا مجلس وقوتي بأركي خونا راوياجي أو كارين قد كي تيرينا كي أم حمي وينا كي بيجن راستيشي قرق مجلس شوينا كي قرطر وباشتر دبيلي إمكان ياجي أو درفتين زيادتر دست مجلس إذا هنو نكرنا أز بيجم هنكي أغايا ام ببختي كي ياجي وقوتي ام ظلم كي المجلس يتكن بيجي قرق ام ويدا نشل مجلس تشتي قد كاري وش دسبيكا شورشي حتى وكا إيرو سر أركي نتوي ياجي سر فستك وضافاز ملتي تجاری خوابشون دنکشان دیو مجلس دکاری بو بوی و جهنگی وی چرخی دکتور کامیران یک شوا کسایتین گود انجمانه دبو دکاری بو وثیقه کی سیاسی به ائتلافا گو آنها ایرو روش ام جینا رازینا ام حمیجی و گودی جینا رازینا دکاری بو وثیقه کی سیاسی گریده او وثیقه هانا که خود گراویه به بنگش بو صبحی گو هاتنا سوریه لی اگر ام د چارچاوا و گوتی گشتی ده ببیشن إيرو روش أف هتكبريا جو هياجي وقوتي أبتغرا سياسية كسايتين جو إيرو البرنبري وقوتي في رجيما تمام الظلم جديدية حمي تشتكي بسر خصنا أصبح ورناكم تشتكي ولو برجع سركتيش بر روشة سياسية هندرسية دبتمامتي هاتا جوهرتن أو روشة هاناكي قالك صدمن وقوتي جدا جدا هابون هاگر صدمه کی تنه وقوتيش در بي ام رژیمی هر تنه وقوتي ام اپوزیسیونی بگردن از بشم اب اپوزیسیون انا که نکاری بو پروژه کی سیاسی گو کاربه حمی کسایتی حمی پیکاتین گو ای روج به هر میدجیان دبکی وای پروژه هانا که ساز بکی و کاربه بخیبن خدمتا گو هاتنا سوریا پیش روج ده اف تیبت السروكي ركباريه يجي وقتي سر اوبوزيسيوني بقشتي دو مجلس دبي بويا راهانا كده بتايبت جم سر ده أستا حركات كر أستك جي وقتي مثلا جماوري بو هبي ويجي أز بيجم أو حركة هانا كي نلقور شواي قتي قصني يجي نلقور قصتك دلي ما يجي نلقور قصتك خلك ما أستبلي بينا كدبم قرق شولو قرطرو باشتر تفاعل بيرابوبانا اللي تبي ويجي وقتي مجلس دكاري بول بينا كي خوي دركة مجلس القام شلو دركة العمود دركة الحمي خوجي قرقوتي دركة بالقرصان عراقي دركة لبنان دركة علمتي هوالي خوي أوروبا دا تشد ورا جو مجلس لهي سروي أستا جماوري تحرك كي جماوري كر دابد ديار كرنج هر كسكيرة إنه أم لخلك خوي عفرين التاني وانا بردنا من الواقع كي أنا كي فادي دركبن تشتي جماوري فستون سر عردك جو أم بكن دنجي خو بجي نبا زلهيز المزنجو إنه عفرين نبتنا خوي مجلس دوارتك وارد ايجو تيقصن بهورية عمدا او قوتنا تانيجو ام خوش ائتلاف فاكشين قالوا ازوي برسيد كم جو ام خوش ائتلاف فاكشين ويتيري بكي ياجي وقوتي ويتشتكي حل بكي دفع ام فيجي بكن كيريكا دكتور قوت ام سياستتكن بيجو مان ام سياستتكن وقتيجو ام سياستتكن دفع ام حركي كي دبلوماسي بكن لسر استاد دوا او بجمس فازم وروينا كي ايرو روش مجلس سر استاد دوا حركي كي سياسي دبلوماسي كي يا كمين تشت اگر هات تخوفكشان تلمالا فغيدي باشا تلاف شغله تو تلاف انما خبره دبيت واضن وصلان ياجي خوستك ملتي خو ياجي وقتي تشتي جو ايرو تدبيني باشا بكبه بن خدمتها خلقو خاكاتا ده تبوا كسينجو ايرو رشت مختلف تبوا ردان وصلان كي بكي تبي بيجي من اف خوستك هنا اگر اف خوستك نون من هلوستك هيا مجلس أفقوتيا مجلس ويبكي مجلس ويبدا بمشي لتاني أزوار من المال فبكشي المال بغير مبارا صدويك صالي بس باوركم كسك بكي سلابج المنسنة أب سر آستكي سر آستا دوا إيرو روش بشتوانيا قوفا فصالي هات كي يجي وقوتي فاچك تاري هاناكت كي تركيا برا أم وباش بزان بن ائتلاف دهب رئيس ائتلاف درواسي عفرين بو خلكي بشكال على ده دفع أم ويجي بزان بن إيرو روش عفري ائتلافك غطائك سياسي هاتيا ناس كرنج بافصا اللي افصا لها هناك ناعترافي بائتلافكم نقوة ائتلاف السروة هيا وندكر نوقت الائتلاف قيد كمان تاني ايجو بريوا ديوا ياجي او قصنا شقروكي او كرينا او دكاري وقتي واناك ضبط وربط بويجي دفي اموي بكن جو ائتلاف ايرو اواغو اموي بافر وقتي شريكي هبي جوهرتنا سوري نا اموي بافر وقتي دانوستادنه كتن سر جوهرتنا سوري اموي ناك خدي جرافيا وقتي ديك ائتلاف دنا دفي ام بيجي بزانبن أبانا في ائتلافك نا اتحادك سياسية حكما نا أزويناك نوك هذا ما بفكرن أفكا سياتيها ناك دهبون دجمن بن إيرو الكيلكا تنتو وناك هردو معني نبقو هردنا سوري فبالتالي أسفيدا جوابكم دا لنجي قول دريه تركي بخم أسببيجم كيكو أفتشتي قول بيب ودبي حقرنا ون بالنابي دبي ونو آريكار بن بمرا أف مسائل هاناك تمام تبراوستيني السروي أستي أف جانبك جانبي دي جي انجمن تحركك سياسي مذاكرة ساز كريا
وحزدك وقوتي وان هاجي شغلك السروينا كدي رادستي امريكا بكي رادستي اتحاد اوروبي بكي رادستي بريطانيا بكي رادستي هر كسكي معني وقوتي ببي مثلا هناك السعودي بن ياج دبري هر كسكي جو ايرو روج رولا ويناك د سوريا د سرشتيه د او كسي هناك اري كاربن سيرفي اصلا هناك مجلس حركه تكتيريه وان هاجي دسبوا او مذكره جو ساز بيا جو رادستي فازل هيزن مظن دبي عيني ومذكره هناك بائتلاف رضا مستعدنك دبي ودبجم صباجي بكي جواتك بائتلاف هاين عين سرفا قستك ودا فازي جو ايرو خلق ما يعرفني بري تفقرا كوي سياسي قلتنا اللي تبي ازبجم او قستك ودا فاز دسبيك دا حتى ايرو تفقرا ما سياسي دعو كريه تايبت انجمنا اجتماعي كرد از ند بيجم تفقرا سياسي كردي تمامي السرويج بيجم تفقرا سياسي كردي انجمن تنه ام جو نه حميدي بكن سكري انجمن دا نا تفقرا كدي سياسي خود بيني خود غرابي او خود عفرين ما ندو هو عفرين بريفد بر او ريفابريا جو هبو حتى يان ها قد بيرو برخدانا سردمي انزا بندمي حتى انها تقابل سرعتنها تنا ابتن اسحز دكن بيجم سو سي بارتي دول قامش لو دركتنا دو صد انسان بوارا دركت يلي تاني جبو قوتي عيد ميلادا اوجلان دكارن 5 مليون خلق درخن ياجي 5000 انسان درخن افايا هفدو ناقري ايرو روج من برسكي ملتي من الفرد كورسانا سوي دهيا تركيا دا تركيا ايرو روج برسا ملتي من تركيا ده هي خوستك ودا فازي ملتي من تركيا ده هنا حقي ملتي من تركيا ده حق ليه موضوعي من في تركيا بقري ده ايرو موضوعي من بخلكي ما بقري ده بكردستان ما بقري ده بخوستك ودا فازي ما بقري ده ندري السروي شغل بكم السروي كاركي بكم از خدمتا خلكي خو بكم لتاني از ايرو روج كردستان سوري بكم اردوش تفكا كردستان تركيا رياج كردستان كردستان كديره است بشم ام خوشاش تكن دبي ام السرفنا كبزان ام خصوصيات هر منطقه كي وينا كي وي عيني انا كي بقرن ام بيشتوانج بنج براي قرا الباشور الباكور لهر دبرك الروجلات اللي كردستان ما سوريا بحاجتي ما يقو ام شغل سروي بكن مواضيع ام تيرا قنا كن ام رابن بيجي بري بدن بازل هيزن مازن ام دكار وانا كيش قرب كن دجمن اد بيجم هنكي ام دبي مثلا انا كده معناته ام السياسه فهمناك دوا هاجر ام تني وكي بيجن انجمنا اجتماعي كرد هندري ائتلافها هناك كده الشريكه بفاك كسايتين جو ايرو روج با انتهاكات هاد بعرف الدنيا ده بكن معناها جرك ام ورن ايرو روج سر حكومه اقليم امام نمونيك يعني الحكومات اقليم روجانا جبا ممارسات جو حكومات بغداد متعاقب ايجو الشريكه وابون دشيكرنا عراق نودا ان هاو قلت الدجي وانا كيف صدي بريارة والمحكمة ودلبل تراها هناك دبن معناته جرك شاب وروك يجي كرسان عراقي يجي وقتي هريما كرسان او حكومتها فدرال او كسايتين جو ايرو العراقي من جرك وقتي الهندرو العراقي نما بانا جرك باقي الشيخ وباقي الكردستاني بيش صديق بابي قد بيمنتن وهركس المال قومي بغيد نعفا ايرو روج ما دام سياستت كان بغض النظر شقا خصومات التهابن ديت واتي كلياج وكسايتيها قلت نكدا دكاربي مرمي خلقي خو دانستاندني خلقي خو خوستكي خلقي خو تبغارا بازارا بكي ناونا كس نايل دريت ناقي وزبورناكم كسل سرت بغي دجبر تو عوامل قوات الدستدنين زيداي بيناك السربي دبي ام براسيجي ببيجن هاجر او موضوع الشركاتيه ختمه بيت توان باربكي معناته اف بارتين جو ايرو روج هندري بدي دنجو هارتن ديموغرافي يقول سر عرض شيء يقول وحش جو هارتن ديموغرافي تهري من ماي كردي ده شيء نبونا افري فبريا هناك نري فبري كرديه ديموغرافي هارتن ديموغرافي شيء نبونا كومكوجي شيء نبونا قرتن شيء نبونا انتهاكات شيء نبن وحش قي اف بارتي هناك روك يكدف يعني روك نكو خينجي هم یک داق يعني الدجي ديري فبريه در خستبانه قلت انا خدي جراديه افري بريا هنا كي والله تعدك التفقرا السياسي كرديد كي امش في مثلا هنا كي نرازينا قد يكرو كي وقلت كسي جو انا كي خبشون دنا بكشانديه فبالتالي دبي ام فرق جوازيه بين ام اطارك اذا الائتلافي وكي اطارك السياسي ام كاردك ايروج دستيا بلنت يا دانستانيا باعني بقارتني سوري ام دستيا ام وقلت لجنه دستوري دنا يا جو معني بقارتنا وقلت دستور ابي اجبو صبي بيش روجا سوري لموضوع باچك داره ام نه مختلفن جو اف چك داره هنا كي هزلتن دارون بحاجتي وقوتي كوش عفرين دركبن بحاجتي وقوتي محاسبه وابدي عفرين بحاجتك والخلق عفرين بقري ريفابريك دندري عفرين تشبي او ريفابريه هنا كي او خبري ببي افا حميد تشتكي دي ندفي ام سروي ايش بكن جو ام دكاربن بحقت خدمه عفرين بكن وكي قوتي قستن نتني البر ام ببيجن بايا ما داخيانيك در خست ياجي ما كان شالاكي كرن افيات را عفرين تكر وما دقوت نجي قوت نتيلافي حشا يبيع زليمان على الدي بابي واني وامهر المال نا افا قصد بجم ام جولو بهتر وقتي بفكر انه ام بزان بن براستي ام خدمتتكن ام سياستتكن هاجر ام راس سياستتكن اب ريا سياستي درستا وخيايه شركسك جلك سباس
بله هلبت ما مستعل باقي أزورم باته فرمو بله برز نشد بعسا كار وباري هلبت انجمن كير حقي وي هي تدا كار بك وبعسا خوش كير كا انجمن تشكيريه تشنكيه الهمبر رخنيا خو باراست لدبي ام بزامبن تقاسا او بجي دي خلق ما بنرخينن خلق ما بشوبينن وخلق دي كيماسيه ماجي هرقبج مرا بيجن جبوك ايكو كيماسيه مرفات بيجا دوست مرفايه كمرف راست بیا مرف پیش و بچه جبویجی دوی ام رخنه او نبینن با اواکی خراب ننرخینن دوی ام وقت رخنه که هاد ام بفکرین که او رخنه جبو چه هاتیه از ورم باته ام دبینن که مگو هلوستا پارتیین سیاسی آلیین سیاسی لروجاوای کردستانه لهمبر وی بویاری جهنکی یا جبجن چند آلین اوک پیشتر آلی دن به تایبت دنگوان درنای تشتکی نابجن و بیانکی درناخن بیانکی نوکی برز نشد گو سیو حفت حب ریخستن هاتنا بهف حمی هر یکی سه حبان یاد بو صدو نظام چقاسا لمخابن تفتویف دوست حب هاتنه و خواب پیشاندان اکی کرنه یک او که ماسی لوی که ماسی دن که ام دزان ام تف به هفر آنها لدروای لدیاسپورا دیجی تفگرن می سیاسی کردستانی لدیاسپورا براستی حق وی او کی هاتن یا نه هاتن یا جی ارکی کل سر ملیوانه لسر شانا ملیوانه کارین جد دولت اوروپا يكون هاد دستوان دناف سوريا دهيا چون جوان تشتا خواستن گوتن دبي اوان نبه يعني هلوز بگن کو تشتا گوهان نبه تو چواد بینی بله سپاس کک مرزا بری گوز هرم حردو پرسیتا از خوازم هنکی تشنا شروفه بکم اجبو دكتور كاميران وكك نشجي يعني او انا كسي هبونا عوي انجي انجمن اجتماعي كردي هبونا عوي بناف كواليشونه تشتكي باش جالي كيف مثلا دبلوماسي ايرو ام بفين نبين ام تشقاسي رخنا الكواليشونه بكون ام تشقاسي بيجن برادر مسلمان او دسلات دار نسر ليبلي امزانين ايرو دنجوي للجيهان ناف دولت ناف نتوي ايرو او تمثيلا ملت سوري دك ام بفين نبين حتى قلنا تمثيلا 1% ملت سوري دك ليبلي او قبنا بغير اشتغله وهبونا انا كسيد ورده اوجي تمثيل ملت كرد لوي ام دبج محافله دولي انجي دولت النابنتوي انجي مساله دبلوماسي دك ايرو وقت خوفكشينه ليبك وقو حوالك البرني بيسان خال بهلوي سلاف رزبوي جو يعني ملت كرد شما اوش خو بلاتفورما كي كردي تشيناكن يعني براستيجي بلاتفورما كردي جلكي جركه وامريكانا هولدان دا مثلا ركفتنا دنا انا كسي وبارتي انجريداي بيديفه يعني جرك اگه اف چه ببونا بگومان انا کسی یک دقیقی به ائتلاف ندما انجی کوالشون ندما و کاریبونا سر مسئله نتوی راوسیانا و کاریبونا تمثیل ملت کرد بکرنا لحمی جهانی مثلا دیپلماسی مثلا سیاسی لیبل وقت اف درفت نبه او نمجبور دمینه او لازمه ده کوالشون دبه و بردوام بکه دقلقو سیاست وايد شوت لدجي خلق مي عفريني خلق مي حتى سري كانوا جريسبي ليبلي او تمثيل ملت كرد مساله دبلوماسي دك تشتكي دي هوان قوت جو مساله در باسكرنا پشمرگه روج انجي عسكري روج لشكري روج انجي پشمرگه لهندري عفريني المساله نابنتوي يعني انجح حكومه هرم كردستان كارب بامريكان اربعه خبه بتركيا اربعه خبه جو كارب تشتكي وها بك المساله قال لك جريت كويتكي معقده ونقل كي حسان بد مساله مثلا هالوسطى بارتيين براستيجي يعني از بري انا جمعني زمان از عجيب ما يدمينن كو انا نابي تشيري بريا خسر حتى ايرو هالوسطك نجبه كشتنا وح في مالباتا بشمرك او تشاركسي مالباتا بشمرك وتشتي غوتشي دبن العفريني او دغوتن يعني وقو هبال نشاجي غوت 2012 امكار مش حتى 2011 عفرين حميد بن دستي بريا خسر دبو
كانين جماوري و كانين خلقي و كانين يبكي و ان يبجي و يگو كاربم كيماني لشكركي جوا انجي چتيكي جوا هيزن چقدار يه عرب ام جي بيجنو ببورينغو يگو بيجي يگو تعديل ملت عفرين كما وانا كوجن كما حيفينا علينا كما تقينا كينا كن دنابوا هيزن امبيجن ابي چقدار يگو گريداي بمخابرات ميته تركاوه مثلا گريدانا كواليشونه ومثلا هيزن چقدار يعني دكتور جگره خونه خاپینه ایرو تبوی نوی حرب جدانه اره بناوی هفد آخفن دناف پیشا خلکه ده لیوگو نشاد جگود ویروجه سروک کوالیشونه مصلب چو باجارکی قاشو رزگار کری خلکه وی ریشی وی کرن بکلاش علی خسته دیمک او جدابونک مزن هیه اف کسن هیزن چقدار لهندري عفرينه همي كارو باري خد ريا ميته تركا دكن او تعلاقات او نج سياستي هي ونكواليشونه هي بربي دبيك جدابونه كتخبر نافده مثلا ام وك رافندا كرد براسي رافندا كرد لجدربي ولات جرك ايرو ام بهيزكي بجوشكي قلكي مزن ام خبدن بيشاندان نيشاندان تكليا بوا دولتي قوملين ام بيبكن ام كاربن برنكي دبلوماسي دنگ ملتي خوي عفرين نبسي عفرين تنية روجاوي كردستان التباعي بين هولي يعني بري دروجا خلق ملفر لأوسلو دركتن بيشيا باليوسخانية تركيا باليوسخانية تركيا قبول نكر قنامية كش دستي وابقركا اف كسين قو دركتن شد خوازد يعني دي ساجي هلوستك باشي يرو رو باليوسخانية تركيا لأوسلو زاني بقو ملتي كرد لفر لدجي تشتن قول عفرين يتشيري من لدجي واي اف ناميك اگر بفيرن جيبه لحمي دولة اوروبا طيبتي المانيا لحرب جارك الماني كارب درك بيشا قنصليه تركيا اجر حتى قنصليه امريكا دنگ خبجين امريكا جبر امريكا ناتو داي وتركيا ناتو داي كارب بيجنا تركيا ايرو اف كسن كوتر لش شتين وتخستن عفرين دي تعدال ملتي خلكي اصلي دكل لكردا دكل كارن دي مساله جنگ شبكه دي مجمتي خستن ام خلكي دربي ولات ام بجوشة كمستر ببلانكري يعني بكيماني دكتور كاميران وهوالي جلال يعني حردو دي بلاتفورما كيدانن بوبش تفانيا عفريني خوسكا او انسياتيفا كي بدن همي رفندا كرد لهمي اوروبا لهمي جهاني قول فلان روجي امي دركب بيك دنجي بيشا امبيجن باليوسخانيا تركيا باليوسخانيا امريكا ودنجي ملتي كرد يا روجاوي بتواي ويا عفرينيا بتايبتي بجهنن باليوسخانيا ما مستلفر برسكي بله دكتور تكارب بك يا جي برز جلال جي تكارب تشتي بك لأف ارك لأوروبا هر شاك وانجمن لولات بجازوي كاريت كم لستويا انجمن جنينه بيغمان انجمن يا جرك او يه بيشيبه او يه بيشيبه يعني دبي او بريك بخافانتشتا بيغمان يعني ابي قلتناتا هاي جي خديه راس خلك عفريني او يعني دلشواتي او كولكتيف دمشن غركيرو انجمن بتايبتي حوالي والحميده راهنن او يه انسناتيا وهري سركه هذه سواستقينا وقد دستي وادب بيغمان البار ميدولو الفيلا اوسلو يعني واد سبيكر دما دركات بيشا بالوسخانه ويك حقي وانا خو دركات بيشا بالوسخانه تركيا او بون يعني هوالي انا كسيبون يجو دركتن هناك جماوري باربو تقلقو هجبار هندق بوجي لبدي ساجي نما يك باش دان وي باليوسخانه يرو درفت هي يعني از كارم بيجم لبل كيماني امنا رجم كارن خبجين وزاره اجدربه امكان خبجين البرلمان النرويجي ودنج ملتي خوا وانا بلاني مدني زيك دي امي شاندك انجي شاندك جي رافندا كردن روجاوا هندري نرويج امي درباسي برلمان ببن امي في دوزه مثلا عفريني ببه مجارة سركات جنگشا مبوار بله دكتور ازانم قال لك تشت هاتن مقابله اخافتنته ممكنه او كتا داخوازات هبك وبرسوا هناك تشتا بدي ياجي تبني خو بيجي اگر هبن كرم ك او كي خو بيجي بله اريد قال لك تشتا تناد خوازم لسر جرينج راوستم بله بري حتى شكي ادخوازم ريزو حرمت جكا كي نشاترا
انجمن اجتماعی یا کرد تک داخیانی درخست پشتی داگرکریا ترکیه بود داگرکری دوی داخیانی دا این از اندامه انجمن اجتماعی بود جی پشتی وی به 18 رو به داخیانی دن درخست گو کتنا ترکیه بو عفرین جی هنگی دا حیانی رجا ایرو تجارة انجمن اجتماعی یا کردی هبینا ترکیه دا عفرین نگوتی داگر کریش بی ام راستیه بیجن ام نوان لفداره بی مهانا کری هانا کری ریز و حرمت جکا که نشد و همو کسی درسوز ناف ان کسی دا یادن هبینا دناف ائتلاف دا جبو کاره دیپلوماسی پیویز دبینن که نشد جی و از باورم ما مستجی وهابو هیزا ما وقت انجمنان اجتماعی یا کرد گو اگر ام ده حنبیزا ملتی خود ما بون به 107 جاری ائتلاف پرتر بو ائتلاف صدی یک جهیزا خواهی دیپلوماسی ایرو روش نمایی گاوانی ائتلاف چه بیه 127 وزیرین در و روی دنشتن بناوه کنگره دوستین سوریه 4-5 کنگره و ها چه بو 127 دولت نها یک جه نمای دوسته خلقی سوریه جبر قوانا فهم کرد به ائتلاف و هزین ائتلاف چنه چه نکانه ببین بردلا رژیما اسد توتالیتر یعنی جهانا ناونتوی ایرو رژیما اسد ائتلاف باشتر دیمونه لوم آلیکاری سرخود کری به جا گاوا انجمن کتی ائتلاف بلکی مرا وها بگوتا نوشبر کو رکه دیپلوماسی و بله ایرو ته هزار دیپلوماسی ها ائتلاف نمایی یادن یعنی دیسا که نشد جیگو ما مستا عبدالباقی جیگو انه چما رخنه لریوابری نابن که ریوابری چه کری چه نکری محمود تشتوی رخنه کری لأرج ان کسابا ما من لیاخ بجنو بالا خو ندیدی خب ریوابری رو وک هبدو بکرا انجمن دبی از خودی پروژه که نتوی ما لو ما جی ام بری خود دن و رخنه لیدکن و ام هیوید پروژه نتوی جیدکن لچه و ازی وانا ببین چما پیاده و دوستین وی هانا کن و ایندانا کن تبی هم رخنه وانجی دکن لیمت دست پیکا گوتنه خواده جیگو از وقت کس وانج تفگر ناجمیر یه دن ائتلاف و وی چتانا دبی نیکن سروکی ائتلافی چویف شکالا پیکتن راسته جبر کو ائتلاف او اف چتا لائتلاف سیوار بینه نه ائتلاف لچتا سیوار بیه یعنی ائتلاف بریاره خواج چتا دستینه نه برواجی جبر ویجی ام دبین جیه ام کس ندوی ائتلافه دا یکو بریاره خواه جوی چتا اینا دستینه دو ایدن یعنی که نشد بیجد دوی ام دهندر ائتلافه دا بین جبو ام تشتی خواجی را بیجن یعنی تشتیکو ائتلافی و چتاین ائتلافی لهرمین روجاوای کردستانی سری کانی گریسپی و عفرین کرنه و هندکن رژیما الاسد بخار نکر چه دبا از هیرو بیجم کاش بو که ام داخوازی خواه بگین اسد ام تکلیو با اسد راجی بکن تاوی انر دجی تکلیو سیاست دیپلوماسیاته چه نابا از هفپاره ائتلافی بیم انر دجی تکلیو ما ایرو روژی دولتا ترک دولتک داگر کرن لی انر دجم از بخواه وقت کس جی وقت یکی عفرینی نونرتی و هرمو خواه بکم هرم به ترکار روینم لی وقت دولتک داگر کرد نه وقت دوسته من و بمرا بیجا وسا بکا وسا نکه فجبروی از دبیجم یعنی ایکو گوت از خودی پروژه نتوی ما دبی کاری خواه و هلوسته خواه و بریاره خواهی کاری نتوی جه بفوره بینه نتودون جه بفوره حیان انها مخابن گلک سرکردین انجمن اجتماعی یا کرد گلکن از نایم حموه گلکن کریارن دولتا داگرکر آتر و چتین ائتلافی دخواستن سبک بکن گلک نونره انجمن اجتماعی یا کرد دهنتر ائتلافی را چون بوی ارتشنا را وینین خاک شاندن دناف زوی و خاکید مدو یعنی او همو جهان را و جواکان نو نتوی را دبن نامه یک و کرده من عفین دخیرا خوده دانه ام درن دبیجن هانا دبن و برپرسک وانا بیجه او راست هن توانن فردی هن یعنی کسن هوا صادقین کسن وی کارنا
نقنج دکن نه همو فصائل حتی نهاجی انجمنان اجتماعی کرد نابن جيش الوطني ارتشان اجتماعي في كارنادكه دبي هنك ج فصائل هنك ج مليسا معنا خو هنك هنا باشن وجيناكن او كينا اشقا جوايد برسن دوريا دوي كاكو تفجر رزگاری خوازا کرد ایرو لسوریه آپوجی هنه و نه آپوجی هنه جبو هم آشکره بیشن آپوجی جی نه تنه پیاده هنه پیاده و دوسته خانه و این نه پیاده هنه جبو بانگا من وانه که نه پیاده هنه نه دوی رفیدانه که ورن پشتی 5 سالا بجی ام جوه خواه خواشیار بن و چقاب درنگی بجی ام برجواندی ها بلند آملته کرد لروج آوای کردستانه لروج آوای کردستانه تیخن سرنشانا خباتا خوا و بریارن خوا لگور برجواندین خلکی خواه بستیدن تشتی دوی از دی بیجم دوزا عفرین نه خلکی عفرین نجمنو کک جلالتی خواستن تشتیل عفرین دبا بن پیکرنا مافی کردستانیه کل عفرینه جبروی دوزا عفرین دوی ام گشت دوی میزنن دوزا کردیه لروج آوای کردستانش اندیواره دا بگر حتی بشیو جدریتی نه دوزا خلکی عفرین تانه اگر ام حاله بن ام شواش داره نمونک تولی از بیجم بلا که نشد بگینه وی سر کرده که نشد براکی عزیز و دلاله بری چند روش کی در روش بینا نمر برزانی نمر داره برای ملت کرد با ویکال سکرتری پارتیه که و اندامه انجمنه سروکاتی انجمنه دبه ما ایرو ببونایا برزانی روشبینا برزانی نمر لحمو باجار و باجارو که این کردستان سوریه دار چاندن اگر دوی سروکی بدیا عفرین کردستان سوریه و ندبوش برکو تدار غربی فرید نچاندنه دبن عمود چانده با دربیسی سریکانیه لی از بیم نمونه تیدم اگر دمیجی ویدا عفرین کردستان با ادبین وی پیوان ندکر و سپاس حتی و خوش و دیسا دبیجم از هیویدارم همو کسین درسوز دهندر تفگره دا تفگر جگاوه دبیجم نه پیاده و نه ریبا بریه برای خواه گرن و بریارک باش بستینن پشتی وقا سال بجی وگرن خدمت برجواندی ملت بکن داکو امگش و دزگاهی حمبیز بکن و جیرا ببن لشکر بله گلک سپاس دکتر گلو تبنين بريز جلال هي يعني نادوي مجاريدا اگرنا از درباز دبن دنگی تا دیسا گرتیه كنت دكتور كاميران تشتي بريز نشاد قوتية طبي برانيوي قلتنا يعني نوك واقع يعني نوك مرد بيني يعني وخاصة قوي بديتنك سياسية إيرو قوي أم خندنك سياسي شيء بكن صار وضعي سوري تافي وصار وضعي كردا وعفرين دناف دا إيرو ائتلاف ناي إيرو جدام كده جبين سالة 6 سالة دا بشتي برياري ائتلاف ندس ائتلاف دا مجرد ائتلاف وجهات سياسية دولة تركيا وقطر وكيل بين الفصائل محسوب لسرونا يعني هوياك أود دي ائتلاف بحد ذاته جهة ضعيف بينه جهة قلسة فشنو جهة قلسة دو أم بتدو سري خب بلند بكر سري بتدو بلند نابد ائتلاف بلند نابد أود ده أساسية قوي عفرين إشقيبنا دولته تركيا ودي دوغار كرر فأمين شو بقول يعني أم رحني كم بقول أم رحني الإيراني بقول يعني مثلا يعني وقت نشأت خذ أم رحني الإيراني بقول وقت أنجمان أو وقت أو أصلا أنجمان أو نشر أو عندما كجي أنجمان قوي قصورن يكي هبه دهندر عفرين ده أو دهندر كوباني ده أو دهندر دباركن ده فوي قصوري شخر عاف دكي بقصوري طرف كده شيء بالسياسات نائبة إنه تاخد بينه خدي وكيل ببروجكت قومية تاخد بينه هناتي ملاتي كردكي بتري ده سنة تفتح كريه وإنه تنكنا هناتيو نا كوباني بكي نا ساري كاني بكي نا عفريني بكي
تدی کاری بگه تو بی شرقی فریجی تبری نکریه تبری نکری هوا در مسئله ما وقتا ام سیاست ام بکن و ام سیاست تو بشغلن سیاست نمذکره وگیش بالی خودت دنه دبی چهار روزان تنه داره دخیل به هفته تنه دا به دهان مذکره چونه جو برلمان جو وزرا جو جهات حقوق الانسان جو امم متحد جو هر دولت کنه چونه رئاسة سیویل کینه بشینه شخص کینه بشینه جمعیات کینه بشینه و شوندنه و المانیا و اوروبا تبدو تقریبا هر روزه مظاهره هنا هر روزه اعتصام دوسلدورف والكولونيزي والبونيزي والبروكسليزي وحتى بركه بس حتى انها قومي دستبيك النظم كيجو اقول رخني لسان الجمال تيكرن مجرد تبرير دكن لسان خود سبق دكن طيب قلت لك ده قومي خير شما احرار الشرقيه تاني يرد اتهام كن ده بيان انجماني ده ولو او عناصر جاي شرقيه بله شتايد لجكرد او شتايد هندر عفرين ده تم بربا مسؤولنا بسركي والحكومات مؤقتة وسركي ائتلاف يجي وبمازني ومعلمين تولي مازن اردوغان جي هذا تبدو بربا مسؤول وقتها تبدو مسؤول لا يعني بري بين صالة قيادة لرجيمات سوريا هنقدر بر عفرينة او هرمت كردين نم مسؤولنا يعني حتى انها دخازن تم حقيقته هندو بكر حقيقته هندو بكر رغمي حقوق الجهارتن شيء بيد هندر سوري الجهارتن شيء ليستك هندر سوري الجهارتن شيء بيد يرجعوا حقيقة ائتلاف بري بين سالا مثال كينو وقت بري بين سالا يعني هناك وقيد به محافظات كالجسديد ده سر تشتنوي وطني وقتنوي إيرو ده تحضر بالسياسية ده وخاصة بشتي كم كوجو جندريسة كمي صفرية سر ائتلاف كمي صفر بمجمل تبي أوي جندية هذا جندية شو عسكري بن شو سياسي بن شو مدني بن عرب رخنة الائتلاف ده كيش كردو بيتر جعفرينيو بيتر رخنة الائتلاف ده جي ائتلاف ده نفس سوريا ده نامي بس الجاب تركيا ونزيك ده جي وكم في قلت بعرف نزيك ده بشتي انتخاباتي تركيا نزيك ده هم بينن موقع ائتلاف كده بله جالكس باس نظام برز نشد خوازت شتاکی بیجه یا جیم در باز بن مزاف دریش کروی خالی نظام ما مستد شد بیجه دكا اوجد خواز بيشتغل بس ام دريج نكن اگر ما وقت ما هديتي اكتبها ازنا ابو مالي مون دكم كرتي كرم كه كلام كمان مستعد باقي لا تبي كلام كفاش تبي باشا دبيش والله زور سپاس از حز دکم مش دسپیک بر هر کس که بزن به از ایرو گوتی بروانی در ائتلاف دکم یا جز بردک ائتلاف ما هر کس که دیار به بلکه سر رو پلا منی فیسبوک یا جز سر تلویزیون ده جارا من عابد یا ائتلاف بلکه من قلنه ویجل دبرنا دای وکی حالا حزبی از حسنا کم هر موینا که تنی وکی نمونه لی از وکی واقع سیاسی اسپازم شروع بک دەستپێکێ ئەس حەز دەکەمش دکتۆر کامیران دەبێ بێژێم ئەو کەسایەتیان گۆ ئیرۆ ڕۆژ عەفرین و برێسپی و سەرێکانیە و هەروەهان هەر دەڤەرێکی هاتی داگرکردن گۆ دەستنیشان نەکی داگرکەریە یاژی وە گوتی نەبینێ جوزئەکش کوردستانێ پارچەکش کوردستانێ بەهوەرکەوەیە پێش خۆ نەدیتێ یاژی وە گوتی عومقێوی یاژی دیتنەویش بۆ مەسەلا هەرێمێن کوردستانی گەلێک زەعیفە بەرە رێبەگەرێکی بۆ خۆچێ بکێکی دەبێ بەرە ببێت کوێ دچ سکرتێر بێ یاژی ئەندامێکی مەکتەب سیاسی بێ یاژی ئەندامێکی پارتیکی نۆرمال بێ ئەس بێژم ئەڤیەک دو
مثلا داخواز التقييم كر انه خواستك وداخواز مش ائتلافي لكن موضوعي ما لكن قلت داخواز خواستك وداخواز بلكي ائتلاف وكي شريك كي سياسي ام حس كانوا يبقى الشريك وقلت اشتركا بكن اللي اف ائتلاف هكم داخواز انك باش تفقرا سياسي كردي ازن نمونكي مش بينجيو حتى وكايرو دانوستاندني بريجيم ردكر السرفقرا ناسنامه خلكن ما والسرفقرا وبوتي وشمبرا عربيه والهرم ما تشيبوه معنى عيني او ريجيم بو ياغو هر دو تشل همبري كردا چكرنا و بدهن نمونه وكي وانا كي سر كردا كرنا لتفقرا سياسي كردي تمي دگوت خواستك و داخواز مال شامينه دبي ام بفي ريجيميرا او بو ريجيم اغو نوروز منع بكر او بو اغو نوروز سليمان عادت هات كشتن دي سوكي بي نوروزي اغو مقاله نويداني و خلق ما صدين هزار البيشيا قصرا جمهوري دركتن حتى نوروز تنجي ندهد نكاري بو ببيجن عيدا نوروز خست عيد الام خست عطلكي رسمي اف ريجيم نكيمي فاتشك دارا يعني ام انها وجه ريجيم السبي بكن يضروشكي وضرباس ببلي اف ريجيم ممارسات انكو كرنا يجي كريار الدربار كردا كرنا قلق خرابتر وقوتيش ايفين هاكينا سسي از بي فما قو انه مثلا بلاتفورم کی کردی چه به لگلو ما نخواستی چه به یاجی ام حسنا کن چه به هر وقت کی دشین جوانان اجتماعی کرد خواستی گو پلاتفورم کی چه به خواستی گو امو کی کرد منسک بن وکی ما وکی قاهره وکی ما وکی موسكو وکی ما وکی آریاد وکی غیری وانا کی ام حزدکن گو هبن ليه ان الافكارين السياسي ايجو ما هردو طرف السياسي ده ايجو مضان وستاندرد كده او بو سدام ايجو نهج جو تي بلاتفورم شيبن وحاله بوتي ان هاجي ام هردو طرف قلني ودين ام قلني ودين جبر وبوتي ام لاواز بون اندرو ائتلاف ده او جي قلني ودين جبر وبوتي دستك بون دست ريجيم ده ان ها ايرو روج اوا قلن دانش بربون دستك دست خلق قد ايماجي ام لاواز بون جبر تشتكي بل سر عردينه هشتن وام نكار البرقه بدن خواجرتنا ايرو روج انجمنان اجتماعي كرد به ائتلافه و يجب كواليسيوني و يجب وقتي بيرك بريبه غريدا يبسط هن تشتي بنجه واقع سياسي جو خسر عرض فرق يا رودا يا او اشتي جو ايرو روج تدوي ائتلافه هنا كده بمينه يجب وقتي خستك ودخواز اخوات دريا و ائتلاف ربيني اب ائتلاف دي سجي ادبجم تبي حني كي ما سين گول سري اجي بيفا جو اب ائتلافه هنا كي بلكي قلق قالسا وقلق لاواز بو لي ام بيجن تبو هرتني السياسي البرازل هيزن مازن شيبونا ايرو روش حتى هاد بيجن دبشن ايغو دان وستاندن سر بو هرتنا سوريا بكن يكجي ائتلافا يا ديجي ريجيما هر دو بشل جنيبت بن بريارا ناف دولتي دو بينجو چار و بوتي دان وستاندن تكن سر بو هرتنا سوريا دبي ام بيبر بشعر بستهنا اگر طرفك سيسيا تشيبو ام حزدكن جو او طرفي انا كتشيبي ما قلت وكي انجمانا اجتماعي كرد ام فاكرين السر حمي اطور معارضه بس اطور المعارضه يجي اوبوزيسيون جو هاي او فاكرين السرما هالوستن با طرفي دي بيبي قالوا هالوستي وانا كيمي وانا فبالتالي دفعن بزان بنوكي كرد هشمنديا جو كسايتين اغلبيه جو هي خسن عربا للاسف برانين جو هي اف كسي هناك هشمنديا وانا نكمي هشمنديا ريجيميا السرويجي دفعن بردوام السركار وخباطه خو هتان بگن قوناغه کې گو اما په خبر بچا بین زیدای وینا کې اصبح ورناکم ته الترناتيف دست مدهنا جو ام دكار من شي بكن سرعه دياجي ام بيدا بكن ام حزدكن جو هبه ده بو مجه انيا اشيتيه و جبهه السلام والحريه وكيد بيش ازاتيه ما اذاكريه حتى انها دبيكاتي بمارنا حتى انها هردو بيكاتيا يقدر يعني ابوي شي واي جو تخستن بكيما يلكيلك ما بند في مثلا عفرين ده ويرنجي جو تاتا خستن در نخستن بي افاياتي واتايا جو خلقك نحازره جو هي بشتوانيا خستك تبكي بشتوانيا دوز تبكي بشتوانيا وقتي ما في تبكي لتبي ويجي ادبجمش تفقرا سياسي كردي تي خستن جو كاري خبر دوام بكي وما في ملت خبر بشعر بستاني وبديني برجع بخد من ذكرتك دي والله انجمان سر مسألة دركتن انجماني انجمان بلكي البر وقتي خواستك الدربة جدا دركتن انجمان الدربة قالك جارا اسبخويك اوروبا من جيان كريا 23 سال ازهنم بيتشاوايا قالك جارا وقتي قو تفقرا سياسي كردي او دعوة پیشندانات كي قالك قلص درد كبي بوجي ام حزدكن قوتمي بنابي رفان دا كرد ام وكي انجمان مداقياني دا خستيا ما قوتي ام بشتغان جيرو ام بيرنا فبالتالي ام هبدود كاملين جبو قوتي خورتر به مصدر به پرتر به نتنه بنابي ما ام بخلق بيجي ولا استثمار كنت على سياسي دا تقازن الموجه صوار ببن نما بس بينا ابا ما بس بي او جو انجام بيك بيني بوجي وقوتي انجمان تمي دا ديار كرن جو
بملت خوره بخلق خوره سر عرض بویجی و گوتی ناوی روند درد کبلی انجمن تبی ویجی داخیانی درد که لتیرت که از بیشم بگومان تیره نا که نلگور خستکو داخوازی ما یاجی دلی ما ساعت خوش. سپاس. ما مستعد باقي واد يرى قوتني تجهنا. والله قوتني كرت بكرتيه زي بري حتشتي هوالي ما قالك نيفسين بتايبته زي بيني مسار اكراني بعربي نيفسان دي بيجي السبع خو بيشاندانك لباجار ديسلدورف هي بيشا باليوسخانيه امريكي از بيدارم جحمي ربندا كرد جو بيرابن بتايبتي خلك ما عفريني مخابن از بيجي مخابن جي مخابن يي قالك جارات خو بيشاندان ده هي هري كيم اول يعني اف جي مخابن يي يرو نبس مثلا كيش عفريني نا كيش همي كردستانيه كيش همي روجاباي كردستاني از بيدارم جو خلك ما عفريني باش ده خو بيشانداني بجدار از دزانم يعني المانيا ديسلدورف اللي هرمي باش خلك ما عفريني هنن بيجو من همي خلك ما كردستاني دي دركبن تايبتي او يا دوا بري دروجا انا كسي انجمن اجتماعي كردي ديستاك داخز دخل تذهبون انه تشبكن بيشروج العفريني از قلتنا خوش كنشاجي بيجم از هبي دارم او دخل يكجي قد بيجن او هيزن شقدار دبيج عفريني دركبن باجارة دركبن هجر لشكرن عسكري بن عسكر بن يعني دبل اجدر بباجارة بن دندري باجارة دبن وتعدل سبيل انا كن هجر انجمن ودخالين قوني بيساندنن دوزا وا بتندي بخورتي بشوبينن وتشتكي قلكي باش به وياز باورم باش خلقي جاب سري انجمن جسون بخون وكاركي باش بدو جوارج بو بيشروج ده كاركي بكيماسي بو خلقي ما يعفريني بكن تشتك هي قلي جاميرا از جوار بيجم مثلا عفريني مثلا دولتيه يعني نهسانه يعني اسكارن بيجم بري 2019 بيشتي جو عفرين داغي هاتي داغي كرين 2018 ام شاندك ام چون ما هبيفينك نه هبيفينك ام چون رونشتن بوزارة اجدربه لنرويج تشتي مجوي خوست ام چار كسبون يكي خوركي مي عفرين يجيب مربو تشتي مجوي خوست ما جو خلكي مدهري عفرين بين باراستن بكيماسي يعني آليكاريه جو تين بيشكشكرين جهادي دولت النامنتوي بشك جي بكي عفريني باور بزان چه گوت یه برپرسه پیوندین روجهات ناوین و سوریا او مروفي جو مرد آخوی دو وزارت اجدر و النرویج جو مثلا عفرين قلكي معقده قلكي قريت كويت كيه قلك دولة درباس بونينه نما مايه مثلا انه وقت دولتك نرويج ام كاربن درباسي في مسألة ببن ودا خوازا بكن بس تشتي آليكاريان بكن آليكاري قلك مادي دريج سوريا ره دريج رجيمي ره بيشي وبشك جي دريج ريبابيا خسر مقوي دمي معناتها تشكنا ره البوزيسيوني ونا كبع عفريني وآليكاري نابه قو جي مخابرين قونا نابه قو او دريا تركيا ده تركيا جي قلك آليكاري دقهيه بقومانا قو او كسنو بوزيسيون الجموي لتركيا او بپاريزو ولوا خوري دركبه وكيماسي خوارن وخوارنا واليكاريا وبيكرن قو مساله تكرن مثلا انه تشتكي ديريكت بخوازي بو عفريني بك قالك زحمته يرو شو تخوستن يعني انا كسيل هندري بيجن اسطنبوليه كار قالك جيفينا باليكاريا بجيفينا بحكومه تركيا بك بالسياسيه واربك انه تشتكي ولا العفريني تشي ديريكت بمثلا بوزيشوني انجي كواليكاشوني يكسر بالتركار بك وكي ديجي هريما كردستاني كارك قال لك اليكاريه دفي مسألة بك وخدي الملت مال عفرين يجدر كذا بيقومان كك مسعود برزاني كار ديريكت بمثلا تركار بدان استندني بك بأب ملت مي العفريني بين باراستن بتايبتي هيزن شقدار تعدا مزن قال لك الواد وسباس بله قال لك سباس بجمع في مجاري قال لك دريش كر وما ترى خاجي خبر دا دبي دەربازی مژارە خۆی دنێ ببن ئەگە هەواڵێ مەی ڕێژیێ مژارە مە دنێ دەرخن بەلێ ئەم هەنێکی بەعسا سووریە بکن بگشتی و بەعسا هەرێمن دبن ئیدارەیە قەسەدە یا ژی حەسەدێدە ژی بکن گەلێکی باش بە سووریە ئەلبەت ژالیە سیاسیڤە ژالیە پەیوەندیە خۆی دەربەڤە پرگالکی اوان چند مهین داویه پرگالکی مزن ده پیشیه خواه
و لگل دولت عرب پشت جوینا کل بغداد چه بو و چند سه چار دولت به هورا چون سردانا بشار کرن پیرا خبردان و پشتوی سعودی و ایدنا گلکی تشت نو درکتن پیشیا بشار و روشا بشار جی باشتر کرن و هر وها دیسا سوریه و روسیه و ایران و ترکیه اوانا جی با آواکی دن آنها تخوازن به بشر را تشتی باشتر بکن ترکیه تخوازه پیرا لهب وره و فلان و بیوان ام دوینه که روشا خلقی سوریه بگشتی روشا خلقی جعالی آبوری و جعالی تندرستی و جعالی بیجن پاراستنه و خلد روشا کی خراب ده زارو در روشا کی خراب دانه که گلک جرات بهیسن مافین او که مافی مروفا این نابنتوی گلکی او که وانجی درتن او علیجی گلکی خراب ده چلر سوریه دبن او که قصده ده جی روشا خلقی او قصه باش نینه و روشا سیاسی جی چیه با مرفنها تکاره چاشی روه بکه که روشا سیاسی لآلی بن اداره قصده ده چواکیه اگر هم بکار بن برز دکتر اگر بکار بهنه که بعثا هر دو عالیا بکی ده گلک باش باش بله براستی یعنی خالق زور گرینگه و جیر را وستاندنه و دوی وک سیاست مدار مرا به جرأت لبر تعامل جگر سوجی پیرا بده بستینه بیکو ام یعنی دوی ترس ده سیاست ده تنبه بله رژیم سوریه یعنی 2014 برکتنی بود و ای بکتش چونکی نه خلق سوریه تنل دجی بود جیهان سر و بر لدجی بود این روسیا جی نکته بود سوریه لئیکو هزا اسد خورد کری نه ایرانه و نه جی روسیایه تبی همون پشگریه که در رژیمات توتالیتر و شوفن و دیکتاتور و نجی نها سعودیه و مصر و امارات که دیسو دخوازن علاقاتی خوا پیرا وکن تکلیه خوا وکن نوان رژیما اسد خورد کرد ایکو رژیما اسد خورد کری دولتا ترکیه بو گاوانی آلیکاریا اسلامیستان کرد و اف چکدارین اسلامیست و تندرو شاند ناو سوریه جهان گیشت و باوری که الٹرناتیوا رژیما اسد یا داعش یا جولانیه یا مولانیا یا ابو عمشه یا فلانه یعنی الٹرناتیو که اسد خرابتر هات پیدا کردن جبروی یعنی بخیرا کاری ترکیه که اف ترور دناب اپوزیسیون گیر کرد چتین ترور و هیچ که اسد یواش یواش جواکان نو نتوی دا باشتر ورخیان جو اپوزیسیونه نه از دبیجن باشتره دوی مراب جرأت تعامل کرد نه که مراب گو اف رژیم پیسه دوی معنا خواه ایجی پیستر جی جرنتر بکی لوما ایرو ام دبینن که رژیمان اسد هنو ودگره جواکا عربی و هنو ای وگره جواکا ناف دولتی جی وک مگوتیج برکو الٹرناتیوا و یا داعش بو یا نصر بو اف هجماره کل عفرین و سریع کانیانه اف ناف گی نوی و زاروکه داعش و نصر نه تشتک دنن ناف چند بن بلاوه بن وانا گشت نصر دا و داعش دا کار کری جبروی پیش روز نه ایوی اپوزیسیون مخابن صد جاری مخابن نه مرا کیف خواش دبه لی ام دیسو از دبیجم ام وقت افگرا کردی و ام وقت سوری سر و بر کرد دبن عرب دبن سوریان آشوری دبن دوی ام لخوا وگرم سوری نما ای بریگه 11 ساله شورشا و مخونه خواهید برد رجاندی نما شورش جمیج نما شورش او کسی شورشوان و نظام چه نمان پشتی ساله که گیش بون تروریست یعنی شورش هات جهوله را کرن جبروی دوی ام جنودا تشتی ایرو دبن لپیوان لسیاست برنان و هلوسته خال گوروی دست نشان بکن نسبت جه هرمین دبن روابریا حسده دا که حسده دبن روابریا خواستن دبن ناف پر بونه یعنی 2011 حیان ناف دهه ناوه هاتن میدانه
لناف چه دبن بلاوبن از تشتکی کرتی و کرتی جوارا بیجم اف نهاتنه جبو خزمتی برجواندی ملتی کرد لروج آوای کردستانی بکن نه ده و نه ایرو نه سبا جبر کو کاره نهاجی دکن تو نکرنا کرد و روج آوای کردستانی یعنی اف هگونه کو دبین روجلاتی فرید باکر و روجلاتی سوریه اف یعنی دیر زور و رق و طبق و در گشت دانه یعنی براستی کرد دیدا که نتوایه به هجمارا خواه که نتوایه که کو کاره من نل طبق و رقی و درایه اگر براستی خواسته بانا حرمه که برای واو بن جبو برجواندی کردا و پارزن ایریشه تندرا و پارزن هنگی مگی مای بچه خدمت وان کرد لما بس نه او هاتنه جا که مد سمینار که داشته بود یعنی او و حرمه وقت کانی که لی میزده کن آوه و کانی همو ببن جخارا و بکشین ببن قندیله او آرمان جوانش برای کاره که ایرو و دبرناده به کارن نباشه کرد تین رواندن ایکو بوان را دبه ناجیه خالورتنه یعنی گلک زور و بار لکردا کرنه و بسر همو تشتیدا یعنی اردنگاریا روش آوای کردستان تیک برن به تیگه هین وقت روجلاتی فرید و باکر و روجلاتی سوریه و یعنی بری دمه که سروکی رژیمال اسد دیکتاتور بود دوی حرمه دا کرد که مهیه که به هجمارا خو براستی جی ورگیه و ند یعنی انا خواست به مبست و هادکن لی اف نهاتنه جبو خیرا کردا بکن این پیش روژا و حرمه جیتنه اف حرم و اف ربابری و اف هزه حسده خاطنه پیدا کرن جبو کو اجندین امریکا لوی حرمه پیک بیرن سبدا اجندین امریکی لور نمینن ای هره وقت چا و خلقی افغانستان هیشت و وگری هات اومدی چه سری افغانستان بین اولو لحرمین حسده جیبه جبر ویجی بری وی دماته من تبی علی باور جی ناکم لی وقت کردک مراکی تم بیجه یعنی خوازی افجیل خواه وگرینا و کانی بانا به انجمن اجتماعی یا کرد را هر دو جیل خواه وگرینا و کانی بانا یعنی ریوا بریک پیبانه گود روشک و هادا برجواندین کردا مکانی باب هفته را بپارستان لی از وکس نباورم لی جانا مرا مجبور شورک شاعری جی بکه که عبدالباقی شاعره مرا جانا دوی وک هلبسته جی بکه بله دکتر پرسکی پیشراج بشر چیه؟ یعنی سوریا دی جاردن بکه بن او که بشر اسد تزانی نه بشار اسد بمینه نمینه نوع بشاره بری 2011 چیروک ند بشار اسد داره نه امجی وقت اپوزیسیونی وقت وی چتران خانران افناتنا شر بشار اسد بکن بشار هر خلف وره ایما نوهایا ایما کردا و دموکراتین سوری اگر شدی هندکن لدیسا جیانه آرمانجا ما او بو ما سیستما ریوابریا دولت بگرتا دولت دموکرات آوا بکرا و تیدا همو مروف آزاد و وکف بن و همو پیکاتای نتوی اولی وکف بن و آزاد بن سوریا کنه به همو هم بیز بکن اف رژیم من از باور دکم ما لنبوی هشمندیه خوایا بره یعنی بوی هزا خوایا بره یا جی بوی ذهنیتا خوایا بره اسد ما تنج بو الترناتیو تنیه سالک دو سه اج هندر رژیمی اج هندر چیه اپوزیسیون اقدر در کبل نه اب اپوزیسیونی اب مخابن و سر جاری مخابن ایک و اسد خورد کرنه و اسد دیشتی اب و الپشتوان ترکیه اسد مخابن امریکا دریش کرد و هنوز و دیگر ناف جواکا عربی و نه دوره جواکا ناف دولتی جی هند دولت وجی دبیجن یعنی دگاوا حاجه دراده دبی گرک ام تکلیا وکن یعنی اره نل آستین بلند و دبن لد آستین را گهاندن دا و تلویزیون و دراده تشتن و ها تین میدانی کو گرک تکلیب رژیم اسد را جبو عرض حاجه چه به امریکا بخواجی قانون قیصر زاگونا قیصر گو جبو چند ماه سکنن یعنی چیروک
هن نرمی به تکیه برژیم را در آستا ناونتوی ده و نمازجید آستا جواکا عربی ده افجی جمعت خواستن که امجی وک کرد و وک سوریه کسی سوریه دموکرات عرب دبن سریان آشوری دبن دوی املخا وگرن و آلا وک نش خباتش خارا پیدا بکن که امکانه من رولا خواه لهمبر وی رژیمه بلیزن که جواکا ناونتوی که يعني سوريا وقت بري نبا سوريا ببا ولاتك بلا سدي سد نه دموکرات بلا بكيماني حشته دموکرات بلا هبينا كردا ورا پارستن هبينا سريان واشاري ورا پارستن دولتك نسني با نه علوي با دولتك همو اولا با يعني اگر ام سياسته خال خواهو نگرن و آلا و نو پیدا نکن و دوستن کردا دناف عرب و آشوري و سريان دا پیدا نکن هيزك نو پیدا نکن خود اف دمجي هره و رژيم يجي حركي هره خورت با و تيتي ميتي وك عرب دبين رحتي مثل جيتي مثل ما رحتي دبين شيء. بله گلک سپاس دکتر. برز جلال جنابته چت بیجه یعنی او تشتی های کن هیجا دکتر بحث کر دبه آنها روشا بشر باشتر بیه لی بشر دی اف دولتا نکه بناوکی بشر دبه که آلترناتیفه کیدن حتی که آلترناتیفه کیدن وردیتن دی اولوه به لی سوریه ده نبه سوریه کی پیشیه 2011 بدیتنا تا روشنها چیه و ده چه ببه؟ دیتنا من روش گلکی خرابه طبی صدمات دست که بدی روسیه و ایران صدم مسئولیت امریکا تایبت و غربی عموما يعني او ازواج بينهم بالي دو حتى رجل يعني وانا هيش اسد ببيني لا روسيا هيش امريكا هيش بس اولي كار بي روسيا وايران رجيما ايران برجيما بشار اسد ابي اود دوا كما واكل فجبو قالك بروجاي امريكا وغربي ده الشرق الاوسط ده هاي مش خليج ده بقر حياه مغرب وحياه افغانستان حياه باكستان حياه تركيا حتى حد اوكرانيا بروجاوان لسوريا چیه؟ بروجاوان المنطقية ماندنا بشار الاسد جبو قارب ورقات سياسي بي وكيد بي بدون بسي يكجي بايران را هواي مهمتر انه قارب هنكي ايران قطب كنج مسألة الرجيمة هواي أودن قاربا تابي زودو بيدي يعني بدي حتى شورشة سوريا رجيما بعث لسوريا او وكيد بد ما سيرا وكيد بمعاهدة تطبيق باسرائيل رهابي يعني بمسألة مقاومة وممانعة وشعارات بلند وتجي اسرائيل تابي تبدا الدراو بالدراو إسي ممكن وضعية سوريا بشروجات سوريا حتى قدامك حياته خيوط يعني خبطه أو روش نا قلقي درس يعني خراب بمينه حياني دمك يعني دمك يبردرج وين كان دولتات عربية وكيل أديكاري وتكيلي وبالرجيم روتشيكن أو حتى غربي وحتى نظام تركيا أو دولات تركيا فوضعية سوريا إيه وخانا بمينه تبي أوجي قريب طيب بكذا برجان سواء روسي بنا أو أمريكي بنا يعني بورقة مقايضة كده هر کس کاری خواهده که و مصارعت خواهده پارزه. بله. برز نشد لواندره ناخیه. برز نشد روشا سوریه آنها چوانه جالی سیاسی و جالی آبوری باجید جنابت چاد نرخینه و ده پیش روژاوی دا تو چه ده پیش روژا سوریه دا تو چه دبینی آدو دیا تو آنها القامشلوی روشا قامشلو دبینی و لوی دوی هرم در
او که حسدی چانه چیه چت که خوازه چی بکه بله دنگ بدرنگيت جهيج لوما انا ما يوم جاي حتى تشت هاتن قوتن ناس حست فرمو سر كاتشر يكمين تشت ذي وقوتي أم سر هناك خلا بافرا بتفق يك دبيان بزان بن دنگ خوش تي يكمين تشت ذي أم بافرا وقوتي سر تشتكي اتفاق بكن فرق جوازي دنا ما اوبوزيسيوني دا تشتكي اما في رجيمة هناك فرق جوازي خواستك وداخوازي ماي وكي نتوي انا وكي ملتك سرخاك خوا دعوة هبونا خوا وما في خود لأب اوبوزيسيونا هناك تاني دعوة دستلاتيت كي بويجي ادبيجم نبونا بروجي كي جو ام اوبوزيسيون لسر بيك و السر هرتنا رجيمي ياجي السر شكرنا سوريا اتفاق ببن اويا بو بنگه جو هناكي شغل سوريا وقوتي قلق خراب شو بويجي الترناتيف تنبو دو دفه هناكي ام فرق وجوازيه جي بخن نقابينا هرتنن جو فيدو ما يكده شيء دفه سوريا دابش بكيل سر دو تشتا يك جي بري 2014 وباشي 2014 بري هبونا داعش وبشتي هبونا داعش دري ازبي ببيجم ام جبر وقوتي بزلالي ببيجم هناكي حقائق سياسية هندري السرويناكي ام ببيجم تركيا تاني عنها ايرو روش تركيا كارك يتكيم تركيا بدن برشعب ببيجن تركيا سدن بو از تبلي ويناكي ناب از این نمونكي انم حتى 2014 تركيا پشتوان یکمی و سرکه بوش او في اپوزيسيون رو معارضه را برنبري رژیم اصلا تي بیرامجی اموکی کرد 2013 دسپیکا 2014 عين هيفا 2013 ام چار اندامن ve encumanan اجتماعی کرد مثلا دانا ترکیه کروی چاخی داود اوغلو وزیر خارجه ترکیه دكتور حكيم بمارا ازبوم دكتور حكيم بو مصطفى جمعه بو مصطفى اوسو تي بيرامن وي تشتي وي چاخي چن تش ما خواست پاشي هاتنا ايراني بو هفديتنك الايراني چي بو پاش ويرا وگوتي هفديتنك لورچ گوتن پروژه وش بو خواستك و دافازي و کی ملت کردچیه دو تبلیبونا و نام معارضه دچیه سه يعني هنت الشرط ومرج دان قوتن اگر ون في بيك بينن اما ام حاضرن سرانسري سينورن دبرن جو ايرو روج ريجيم ندست سلات بتيدا ام حاضرن وا سينورا بو مناطقين وبكن وكي كردي ودانو ستاندن اما وكي كردستان عراقي لقال هاف بيك بهذا بويجي ادبجم حتى وي شاخي تركيا هي الجمت بروجه نبول دجي كردارسن بروواجی ویناکه هنجش کردین ما ویچ اخید هم بزا رژیم دبون هرم مای کردی نفس واصفات گو رژیمش خورا حوال بند چت کرن هرم مدن دشبری و بوتیج بو هبونا کرج بو پروژه کرج بو تبلیبونا کرد شورا شده ویچ اخی واکسی هانا که ندشت و تی بیرام بجیل پیشیا مظاهرات پیشیا خو پیشندان گو کردات کرن پیشیا خوستک و دافاز کردات هاتن سکناندن و ویچ اخی جی مدگوت اویا بريكفتنا كيف ريجيم را هاتنا با هرمي ما بريبل ببن تايبت افري بريا گو آنها هاي انا پشتی 2014 گو هرتنك چي بو داعش پیدا بو هفندي تحالف الدولي وقتيخات في هرمها وتايبت امريكي هن اصطفافات يجي تحالفات يجي فيري ببريا هارا چي كرن پاشي ورا قتي شاري ترولي كرن تايبت داعش وهن وقتي تيكلين عسكري بابرا چيبون اویا وقتي جدابون كديا لید و امجبیر نکن حتی وی چاخی وقتی گو ترکیا پشتوان بوج معارض جو پوزیسیونرا تبی را ما رژیمش صدی 20 تن عرض دستی ویدا ما بری روسیا گو بکوی هندروی سوریا ده صدی 20 تن عرض دستی ویدا ما صدی دی هشته دبن دسته اپوزیسیون ده بود بن دسته و خلک میور ده بو ابي دارا گو هی ول دراهانا که رژیمش 20 صدی وی وید گو رژیم ایرو صبح بکد لگو هرتنک شیبو اولویات خلک ده اتفاق بکن ایرو روش تشتم دخوازن خلقت هرمين مدى هاتنا قوارتن امريكان تو بروجي واي سياسي حطانها بو خواستكو دخوازن ملت مدهندري كردستان سويدا نزلالن پیدا جنابونا حتى نهما برچع نصنان نتبي وقتا مستاندن قوما وفيري وابريه بافرا كريا لي حتى نها براستيجي تخواستكو دخوازي واي زلال بجن بأك بروجي ما يجبو قوتي سوريا بيش روجي وبتيبت بو كردا حتى نها نقوتي بارو باجي بيجي تميج مرد بيجي
دوێون کوردون فێم بکن تورکیا حەلیفێکی مە استراتیژیە تورکیا هەواڵبەندێ مەیە ناتۆدا تورکیا جلهێزێک مەزنە دوێ پەیوەندی وەک تورکیا رە باش ببن هەر دوێ گوتی دانوستاندنێ وەک تورکیا رە باش ببن چێ نابێ اون شەڕێ تورکیا بکن ئەف خۆستەک و داخوازی ئەمریکیانە ئەف ڕێبەبەریژی شەهەدت هەمی هەفدیتنێ گۆباک چێکردنە خۆستەک و داخوازن ئەمریکیە حتا بەری هەیڤێکێژی ئەف خۆستەک و داخوازی هەر دوێ ئەم ژێژە فێم بکن این روش خواستک و داخوازی ما تشتکن و ام سیاست کن برنگی دی نزیکی سیاست من نزیکی و گوتی واز الهز المزند به برنگی دید به امو گوتی ویشی پیوند گوارتنی گو ایراد سوریدا چید بن از دوشم نممکنه سوریا بگره او سوریا گو بره رژیم بریوند بر و نممکنه گو اف رژیم آنها که تکاربن حمی هرمن دهندره سوریا دو گوتی کنترل بکه تبي وقوتي الفرل دراهانا كي هندانستان بشتي او برلمانتن عرب وقوتي رونشتن العراق بشتي او سردانا وانا كي اجي وقوتي هنكي فكرنا كاي هر دولتك الفرل دراهانا كي اللي قالك اصلا جي هنا البيشيا ولا فكرني هناك تبي انا هاي روش ايران والسعودي شي قالك نزيك به اللي قالوا ممكنه او هردو دوله وقوتي تشتي نواي سركا ايرو روج مختلف قالك تشتي واي مختلف فبرا بروجي واي حمي هرمي ده دكار لف بكن نويد يمن دكار من لف بكن نويد العراق دكار من لف بكن نويد لبنان دكار من لف بكن نويد دكار من سويدا لف بكن دقالك دغري هناك ده بروجين فا دولتا جدا جداش تركيا وريجيم جي ايرو روج تركيا راس تبر بهالبجارتنا كيتشي ليش ممكنك وام بيشن او ريجيم دكار من لف بكن تبي انا ايرو تركيا دخوازي ويكا غزا هاري خورت ياغو ريجيم ياغو اوبوزيسيونا تركي بر بهالبجارتنا چه دخواست وقوتيش دست اپوزیسیون خو بکشنه به بجه کرم کنه از حس کم گوتی دانستان نگه رژیم را بکم ل رژیم نه حاضر دانستان نه برا بکه او که غزج دست اپوزیسیون گره ل ترکیه حاضر لفکرنه که بکی از نه به باوریدم ترکیه حاضر گو که غزه خو حمی که را دست روسا و رژیم بکه به هر معنا که ده و دست به دست جوا معارضه یا گونهاش خورا بنابه معارضه بکاردنه با مرتزقه گوچی که دفجه بقره و هرم اما بشتاق بدی ترکیه جنوط السیا و گوتید هرم کردستان عراق ده حتی هاجی خناک شینه تبي عراق دولتك سر بخويا تبلي عراق وقوتي خدي امكانات خدي طاقات خدي جيش خدي سلاح خدي علاقات حتى انها نكاري مخفرك تركيا قاري ما كردستان در قياج عرض عراقي بشتي درخي انا هاي تركيا البر وقوتي اب هرم جو جدا جداش خورده اگر کار کرنه وی هم را دستی رژیم بکن بیشن حاضره انه که ام دفاع مسئله هانا که ده باش لیمیزین تماشا بکن و کور لیمیزین نه تنه سر لفکرن گله کی زحمته آن هاجی اگر هاتو ترکیه لفکر 3 میلیون 2 میلیون 4 میلیون وکی ترکیه بجه و پنابری هانا که دکاره وگرنی رژیم حاضره و پنابری هانا که اجوا کسایتی هانا که هم بیز بکه وانا که جی بکه رژیم الهرم خوش نیزاد مری فبالتالي باكسي انا كيجي بخي الي قدا وانا كيجي بريفت انك كلك زحمتي هنا فبالتالي نبونا بروجيكي سياسي جوهرتن الاولويات السياسيه بالنسبه لوجوتي الشرق والاوكرانيا روداي اجي وجوتي انصفاقات جوتشيد بن اف حميد سدام قالك وجوتي هنا كي مثلا سوريا بيشتغه بونا ياجي وجوتي نبوش اولويات برزنا شد حزدكم هرم داوي هرمي ما بدبن فيري بابريه هذا نكمي جو هرمي رجيم انها وجوتي بريبل بيت تبي فرق جوازي باش بلكي هناكي صدي سهل هبه ليه هرمي مجيد توشي قالك اصلا جات كي نكهرباء نا آب نا مازوت نا غاز نا منانا يعني قالك بدفين جيانا خلكي دفين هرمي هذا وجوتي قالك ضعيفا فايدنا بن يعني انها ايروش كهرباء رجيم استفازم ببيجم او كهرباء عام يا قلت سر اعتماد دكش صبي حتى انا نهاتيه من برب ساعات دوزده تشن ساعات دوزده بشفتي دوزده بشفتي خلق درازه تشوف كيش كهرب از الفرد سكنم از ريد دمه بله گلکی سپاس وقت مجیوا دیسا نما ما مستعل باقیش بوده 5 دقیقه مایه 5 دقیقه گلکه 5 دقیقه گلکه نه 3 دقیقه مایه از بکرتی بیجم از درفتی بدم گوتنا داوی بلا حوالی دیجی بیجن گوتنا داویش خواهم بله کرم که مثلا زانه يعني روشا سوري بتبعي وروشا كردستان روجابا بتايبتي بيجومان يرو شر يعني همي كار بيجن بكرتي ام بيجن شر نابرا امريكا وروسيا دي يعني حتى ككنشات تشتكاني هولي او نزيقبونا نابرا السعوديه وايران دي نجبو شعبي حردو كاي جبوكو ايراني بالي خو بكشين امريكا جي السعوديه خواست جو امريكا جو السعوديه هرب ايراني تكليه دينه جبو ايران دوري روسيا كبه يعني اما بس ويا كم يا داويه
وقو نشأت يعني قال لك جدابون نابرا سياستها سعودية وسياستها إيرانية هي مثلا بشار إيرو رو شما مثلا در إمارات سعودية هنك تاكليا بيرداتينه وحتى تركيا جي كار تاكليا بيردينه هجر أمريكا بخوازو أمريكا بيتشتي دكي داكو أو رژیم سوری رژیم بشار الاسد خودوری روسا بکه يعني او تخوازي رولا روسا دهندري سوريا لاواز بكي دريا وي بشار الاسدي تجاري او بشار الاسد قبول ناكن وقت سروككي بيشروجه جبو سوريا ليه بلي تشكي برواجي فيجيتي قوتن لبشار الاسد ورجيم يدنرين وك رجيمك سيكولار يعني علماني ليه بلي وقتها البوزيسيون يدنرين وك برادري مسلمانه مثلا اسلامك راديكالن تجاري اسرائيل وك دولتك نافد ولاتن روشلات نافي قبول ناك جو رجيمك ور سوريا ببدا الصلاه برادري مسلمان ان عربي سنابه جبر اولاد نرن حمي وك داعش الواد نرن او دبيجن هجر اف ورن صار حكم ديمك اسرائيل روجا الدول يعني قال لك خرابي دوي هرمت شيء ببه جبر بيهاوي رجيم بشار الاسد باريزن نجبو كل شعبي وجو كرد بيجن او دباريزن اجبوكو اسرائيل بدليوتك بجيده اجبو يكي اخوان مسلمين عن برادر مسلمان نبي سروكي سوريا وكي ديجي رولا روسيا لهرمي لاواز بكن ام بين او شردنا برا ايراني امريكا وايراني لهرمين جو حسدت بندسي حسدت انا او ايران وامريكا تجاري حسدت بر بشعب جنا نابين او شري جود ناب هدودكن دي ساجي او دخوازه ايراني رولا ايراني دهندري سوريا لاواز بكي وقو بري انا جماغوت او بلاناوي بكفانا شيعي لور بشكينه جبر ايرو درباس ويه يعني ايرو القامش له ايراني هنن القامش له هنن وقت الدير زورجي هبه ويك ديمكار دي حطات درباسي للشامي ببي او كفانا عنجي هلاله بيجي شيعي كاربيك بين او دخوازه دي مساله بشكينه گلک سپاس ماموستا بله برز دکتر کامران گلکی سپاس جناب واتکم و ام گلکی کیف خوش بون به تایبت از گلک کیف خوش بون که جناب و ایرو لور بو و بیرو بوچونی خوش بو مشیرو وکر و هر وها دیسا برز جلال گلکی سپاس بو بیرو بوچونی و بیرو باوری وک و لور دیسا شیرو وکر برز نشت گلک سپاس ام گلک سپاس تتکن جبر حتى قاميش له وبرز ما مستعل باقي سپاس جناب تجدكم هروها ام سپاس بينارين خواه كو اوا 2 ساعته بشيروفي خواه و بتبنيه خواه بشتاري برنامه ما بونه گلک سپاس واتكم و هر جوان 9 دقيقه اگه بخوازن تشتكي بيجن كرم که دكتور قال لك سباس از دخوازم بیجم یعنی دیسا روش نه روشا برای 11 ساله روشاتی گوهارتن ایران و سعودی الهبدتن شرل اوکرانیا یا گلک تشت دنیا تی گوهارتن نحو جمعی بیجم جمجی تی خواستن خلقی سوریه سر و برک و ام به پیوانک نو لمسئله بنرن و جاگدن سیاستی خواه گرن سوریه دوی اپوزیسیونک نل سوریه ورا آوا کنن باوریه من دوی تفگرار ازگاری خوازا کرجی سرکشیا آوا کنن و اپوزیسیونه بکش برکو تاوی همو قلسیاجی هزا خری خورد اوا دوی ام اپوزیسیونک آوا بکن اپوزیسیونک و باوریه خواه دموکراتی و سیکولاریزمی هبه اپوزیسیونک و باوریه خواه بسوریه که پرلایانه هبه باوریه خواه بویا که هبه بسوریه نه عربتانه نه کردتانه نه استریان و شوره بله گلک سپاس دکتر وقتی من نما از لیبورین خود خوازم و بله بینرین چارپل مدیا ام هاتم داویه برنامه خود گلک سپاس با برنامه چارپل مدیا و پیف تیوی ام هاتم داویه برنامه خود به هیویه که 2 هفته شونده جارک دن ام هر دو شاشن تلویزیون پیف تیوی و چارپل مدیا ام تف به رابن و بوا رابن گلک سپاس با میوان مجی و سپاس با حوالی میل پشت اکرانک و حتی انها اداره برنامه تکن حتی برنامه کی دن بمینن خیر و خوشیه دا بخاطری و